o a bona gore o na le bana ba e leng gore ga ba lekane le ba bangwe ka palo. Magageshu bana baka a rieng sekolong, a rieng sekolong. O seke wa fela pelo wa go tlogela sekolo gore o ye go bereka. Khotlela go tsena sekolo o tletle o bereka, mola o tsene sekolo o feditše. Ngwana ka go nwa banna ko plekeng tša boithabišo ga se maemo. Gore wena o kgona go bina ge o tsene plekeng go tsene monateng, banna ba ka moka ga bona ba kwa ka wena, ngwana ka ga se maemo. Go tsebega plekeng ya boithabišo mo o reng ge o tsena ba go bitša ka maina ka mena, ngwana ka ga se maemo taba yewe. Le phela boima, le nwa banna ge monateng ba thoma ba tswalla, o thoma go nyaka plane tša go tšhaba. A re tšweng mo maphelong a e leng gore a tlo fetša a re dira gore re tle re felletše re sa kwane gabotse le magaga borena, re sa kwane gabotse le batswadi ba rena, ka baka la gore ka kapa motho wa go palela ke bophelo. E bana motho a paletšeng ke bophelo o ne ditshele, motho o ka se mo kgone. Motho o la ga a tšwafe go no tsoša ditshele go no re be re dula mabenkeleng ka moka re kgopela di-2 ka moka, batho ba re rekela bo December. Jwale o mongwe o phomeletše ke lephodisa, jwale lephodisa le tle le dule shopong gape le kgopele di-2 ga go kgonege. Bana ba ka a rieng sekolong, ga o direle bo morutišigadi le barutiši le hloga sekolo favor, ga o direle batswadi ba gago favor, empa go ya sekolong o te kagela bokamoso bo e leng gore wena o tlo phela bophelo bo o bo ratago, o tlo fa bana ba gago bophelo bo wena o bo ratago. Ke a tekwa man, ke re ge o ile sekolong o tlo kgona go phela bophelo bo wena o bunyakang, o tlo kgona go fa bana ba gago bophelo bo ba bunyakang. Ka malapeng a mantši ka kapa ga go ne ntwe ba bitšang gore ke breakfast, a re itsebe ntwe ewen, re tsoga ka melatša, mara ga se bophelo bo re bunyaka. Re nyaka go tšea marotho re tlotše, re tšee dilo re tšhatšhatšhatše mola monna ko re nwe ditee ka maso, ke breakfast ntweng. Pšhatlele le mainyana a mabedi, ke breakfast ntweng. Jwale ga se malapa ka moka a anago le dilo tšeo ka kapa, ga se malapa ka moka ga ona a e leng gore kore wa tseba batho kore motho o tla tšea ding a tšhela a fetša tšhela maswi a hlakantšha bana ba jage ba ya sekolong. Mara ke na le bonnete ba gore bophelo ba breakfast bunyaka ke malapa ka moka. Na jwale wena o gotse o sa je breakfast, jwale o nyaka gore le ka ga go breakfast ba se ke batle ba ija. Ke a tekwa ka kapa, ke re tswalla mahlo o be le senepe sa bophelo bo o nyakang go bophela. Lebella ka mogageno gore ke eng ntwe o ka tleng wa thuša batswadi ba gago ka yona ye e leng gore bona ga ba kgona go fitla go yona. Ngwana o mongwe le o mongwe o swanetše a fete papage ka matla. Papa go ka se tsamaye ka Cressida yela ya kgale-kgale, wena wa tlo wa tsamaya ka 1400. A wa batho ba modimo, a ke re gore lena le go leng jwalo a le monneteng mara ke no ra gore nagana papa go sepela ka Cressida, wena ge o ya go nyaka mmotoro reka 1400. A wa batho ba modimo, a wa jwale ngwana ga go a tla sepele ka nye a tla pana ditonki, ngwana ga go a tla diejwa bolela naka ka paredi. Go lokile ba mpontša ka menwana ka fale gore ka kapa dilo di dutše stofong, dilo di nametše mmoto gomme ge di nametše mmoto ka lebaka lewe e re ke leke go dira ka tsela ye ge ke bua ke moka re ya namela makoti
nke o re fie DSM Phileng Clinic njenganje sihlanu kwakho sinensiza ezithokomela zamaphilo njengabomma abazithweleko abomma abaqeda ukubeletha ukuhlelela umndeni ukuhlogomela abantwana isona amagula adlulelana ngokomseme ukuhlola intumbandonga kunye necounseling ukugula kweswigiri kunye namanye ukuhlola kuthoma nge-350 ufumane nemchoka sinzinze eMphileng Eastern Number City 702B endleleni yeMphileng R568 ngomvulo kufikela ngolosihlanu sivula ngesimbi yobunane kufikela isimbini yesihlanu ntambama ngomgcibelo sivula lokha imizuzu neyimathumi amathathu ngemva kokubetha isimbi yobunane kufikela ngesimbi yesibili ungavakatshela ikhasi lethu leFacebook ku-DSM Phileng Clinic ungasithinda nangomrhala ku-079 463 6227 nofana ku-061 809 7479 ungathumela ne-WhatsApp DSM Phileng Clinic, your health our concern. Batho ba aparetswe ke mathata le malwetse gomme ga ba tsebe mo baka ya go gona bjale Dr. Rufus Maphaka o gona go thusha o wala fase lesho mathata le hlapo a pelegi sebabo magoma go swa mmele madi a magolo cancer le swiswi le a mangwe a mantši gape o ruta batho ditaola Dr. Rufus Maphaka o šoma ka mehla yena o kwetšagala kwa Dlaola le Flaka gausu le Tavern nomoro ya mogala ke 076 2653 125 Dr. Rufus Maphaka ke thušo ya gago. Good Shepherd Model School ke sekolo sa go ikema mo Toys. mela setofo ka gore ya motheletšo wa Motse Community Radio molotšana wo wa Kalamazoo o re gorosha ballim ba rena o re gorosha gona ka fale go Professor Moremi ngaka ya borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgole le kgauswi go tšwa gona ka fale lefase la ga Matlala Ramosheba kgauswi le letsamokaka gomme babogedi ko gae le ka re hlola gona mola letlakaleng la Facebook la Dr. Moremi re tla be re live gona fawe e šita le gona ka fale YouTube ya Dr. Moremi tsena gona ka fawe gomme o kgone go re bogela o bone ditiragalo ka moka ga tšona tšeo di diragalago ka mo gare ga studio sa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM ba bangwe ba re swere ka 96.3 FM mola ba bangwe ba re swere ka www.msrs.co.za ka moka ga lena re a le leboga ka baka la gore mahlo ao a lena le ditsebe tša lena a di a re godiša ka metla nna ke morwa motšha maubane ke ka kapa ya radio ka gore yalo ke anamela magagešo ke ya gona ka fale ka go prof ka fale ke moamogele ke mofe sebaka gore a kgone go tamiša motheletše gore le kgauswi mo a ka nobe a re theleditše a le gona professor a ke thome ka go tamiša malome ka kapa ke dumediša magoši a gaborena bokgošigadi
ke bua ke dumediša baruti ba porofeta, ke a boa ke dumediša baetapele ka go fapana ga bona ka go latelagana go ya ka kgati, ke bue ke tamiše mangaka borena ka moka setšo mmogo le mangaka sekgowa ka mešomong ka moka ke a letama setšhaba sa gešo batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago madumešia wa go tšwa go phahla a ke dumediše bašomi ba re šomago le bona ka mehla le ka matšatši bo abuti Kenny, abuti Lucky, abuti Malefo, ke boe ke dumediše le Kakapa radio malome ya rena ka mo bana moapei wa pitše kgolo, ga ke boe ke tamiše le balli ba rena ba tlile go bošegong ba lekgono ba ileng ge ba bona gore ke theresho dilo ga di sepele gabotse maga gešo re a letama ebile re a leamogela re thaba kudu ge batho ba ne le mathata ba etla ba bolela go thuša gore motho a ska kry-a e le gore o ba le mathata a dutse ka gae and then o fetša nagana tše dingwe tše dimpe go tla ga lena mo ke kgato ye nngwe kgolo yeo e lego gore ba bangwe ba tlo re ge ba ekwa re le kry-a thušo ba nape ba thome go bolela dipolelo tše dingwe jwale a ke le lebogeng ga go le kudu maitshwenyo a le ileng la ba lona la bona gore theresho godimo ga selelo se re neng le sona re swanetše go nyaka thušo bjale ka balapa ke go leboga kudu malome Kakapa a ke di bušetše go wena ke ya go leboga Professor Moremi, ke ya go leboga Hletlo tša baroka ge e le ga jwale gona motheletšo wa motse community radio a ke ya gona ka fale a go balli ba rena ke no ba fa motsotso o mote gore a ba dumediše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona e no ba madume fela bana ba kgoši ga gone polelo fela polelo re tlo e bona ka moraga madume a lena hle ke a leboga abuti thobela bagaši le ba theletše ba motse ba MCRS le tamiša ke na tlhokaina re a leboga wa rra kgaitšedi aka thobela ke a le dumediša ka moka ka mogare go lapa lekwe ke thome ka wena ntate Kakapa ke latele ka wena ntate Moremi nna ke nna tlhokaina tanke re a leboga ka nnete a re leboga e le ruri hle re a leboga gomme professor ga ke tsebe ngwanešo gore pele re ka ya ka kua go bona ra kwa ba re fegollela se borala go na le se o ka ratago go se fetiša pele tše ntši re tlo di kwa go tšwa go bona ke be ke duma gore ba nape kore ba re hlalosetše ba seke ba šia selo ba gešo ba tloga ba bolela matshwenyego a ba gahlanago le ona re kgone go tseba gore re ba thuša bjang ba theeletše magaeng ka mola dikgokaganyong tša leago kgopelo ya rena e kgološi yona ba gešo thušang ka melaetša go eletša lapa thušang ka melaetša go thuša bosesi a re thušaneng lenanego le ntle le lena ba gešo le a tseba gore ga re selo malome Kakapa e ya le yona o sepela le sesi re kwe ditaba ka nnete re a leboga kgaitšedi yaka re a leboga professor re a leboga abuti ka fao re a leboga bo merithi ya dikemera ka fale bo abuti Kenny bo abuti Lucky re a leboga hle nke ke fe kgaitšedi yaka sebaka ka fale nke a re fegolele se borala ka gore ge le mampi a re lapile melala kgaitšedi thobela pa nna ke le hlokaina ke na le mengwaga e 28 ke dula ka lapeng la kuku le tate mogolo ke godišitše ke kuku le tate mogolo e fela go njwa le tate mogolo o robetše ka ngwaga wa 2021 go ile gwa ba le mahu a mararo ka gae go thomile gwa hlokofala tate mogolo o rile mola a hlokofetše ka lehu la gage mokgekolo ke ga gana go dula leteraseng re sa lebeletše a gana go dula leteraseng ka lehu ge mohu swantše a tšwe mokgekolo a gana go tsamaya le kubo go ya ka mabitleng le legoga re fihlile ka mabitleng re swere kubo re swere legoga re swere sekgopa sa kgomo re rile ge re swantše re nokele dilo tšeo ka mogare ga molete mokgekolo a gana a latola a re a gona se se tle go tsena ka mogare ga molete go ile gwa ba ntwa e kgolo ka gare ga dirapa ka baka la gore kubo yona ne ba setše ba iapešitše e fela mokgopa ga senko o kgona go tsena le legoga le tsene e fela ba le fošeditše senke ba lala ka fatshe ya ba ke go tswalelwa re sa lebeletše re sa re khutšitše morago ga kgweditše ne ke ge go tlo ba le lehu la ngwana o we ka mogae kwa mmangwane
ngwana o bane kgoditše 6 ngwana owe ka baka la gore re be re sena thego kuku a re yena ga di tsene ebile yena re skebe ra mmotša silo ke ile ka founela ke se gona mo gae ke le toropong ke butšwa gore mmangwane le ngwana ba lwana ke tlogile toropong e le ka labone ka re ga ke fihla ka mo gae ka re ga ke letšeng wena le ngwana ke lešeng ka sepetlela mmangwane a latola rena a se mo ke yang go itse go e sa ka la bohlano ngwana a wa sa ngwana e le gore moya o tšwile nameng wa ba taba tša gore ka re le ngwane mo society-ing a gona mo society re tlo ria jwang ra bona plan gore ngwana a re mo phuthele re mishe ka dirapeng ka lona tšatši leo a hlokofetšeng ka lona go ile ka ba motholo reng ke tephanaga ke palla go dula ka gae ke kwa bohloko ba dilo tše di diragalang ka ga lapeng la gaešo ke ge ke sa dutse mo ke dutšeng gona ke dutse toropong ke ge ke boa ke buša ke lehula mmangwane ke feditše beke ka moka ke ntše ke tseba gore mmangwane hlokofetše fela ke palla go tla ka gae ke tlile ka tšatši la mafelelo ka la bohlano ke tla polokong jwale ka mang le mang ke tla lehung la mmangwane ke rile ge ke fihla ka la bohlano ke tsene ka bona mmangwane ka madutšeng gona o go swantše gore re robale mokgekolo a thoma o itše ga thoma ke ga bula lepokisi la mmangwane ka mo gare ga sekotlelo sa o ba hlakantšhitše ge re tsena rena ka baka la gore re be re kgamega ka mo ngakong ke be ke na le ngwana o monyane and then ngwana o wa kgamega a hlatša bjano nna ke a tipotšiša gore ke eng ntwe e re kgamang ka mo ngakong go be go sena batho e ne ba nna le motswalake gomme le mamogolo le mme wa ka next door ke batho ba ne ba le ka mo ngakong ka tšatši la lehu la mmangwane ga ke ya ka mola ke kgoditše ba butše monyako batho ba etšwa ba tšhaba ba re aowa mothuši wa re gama o ba noketše petroli a hlakantšhitše le parafini a hlakantšhitše le bo spiriti le santa le letswai o butše lekase a tšhela ka mogare ga lekase ka re ge ke founela malome ka baka la gore malome ba sona o ba le mmerekong ka re malome gape re bona bothata šibu bona malome a makala le yana gore ke ntho e re tla e berekang jwang ka se sebaka ba ne ba le gona ba bagolo ba rela nna gore nna ke founele maphodisa ke re nna ke a tšhaba nka se kgone go founela maphodisa le nna ke tsore bophelo ba ka bo mo kotsing goba bo mo kae ga go le so a re ditlogoleng ka re ke ngwana gage o tseba se yena a se dirago ka nnete re go phethile serile setopo ga se itswa le ka se ge le itswa mo monyako la wela fase bagala jo ba ne ba leswere ba phonyogele ke lekase re tšo mmoloka mmangwane re buile re tlile ka gae e fela ka mola gae nna a ke bone bophelo bo ka bone ka gore nna ge ke itswa ke ya ka ntle ke ilonya ke šiša ka tša bophelo baka ke hwetša gore ba mpotša gore mokgekolo yo ke dulang le yena ka mo gae yena o ke mmitšang gore ke kuku ke yena a ntswaletšeng ka moka tše ke na leng tšona a mphileng leswiswi le bao ba ka mo gae ka moka ba robetšego a ba robala ka khutšo bjanong ne ke sa kgopela go lena ba hlomphege ka moka le ba theletše ka moka le doctor ya rena ntate Moremi ke kgopela thušo ke kgopela maele gore a go le jwalo ke swanetše gore go ke dire jwang ka re ka lapeng nna go mmaka ke nna o motewa ke no ba ke le tewa and then ke na le malome a ke na buti ga ke na sesi ke hlokometše lapa lona leo la tate mogolo ke a leboga ya o kwa go ka yena a gona o sa phela o sa phela o kwa go o na le bana ba kae o bane bana ba ba 7 go robetše ba bararo go šetše ba ba 4 ga ke kwe o bolela ka borangwane ya mmago borakgadi ya mmago gore ge ko kwago a be a gana go dula lenteraseng a tlhokofaletše ke mokhalabe ge a be a gana gore go phethwe setšo sa tate ka mabitle mohlomong go ala bo magogo le bo dikobo jwalo ba be ba le kae ba ile ba reng ebe ba le gona ba lekile go mmolediša e fela o ile ba le kgang
go thoma ka tšatši le ba fihlileng ka lona ba fihlile la bohlano kare ne ba bereka ba fihlile ka gae ka la bohlano ba kry-ile a sa dula lentraseng o feditše beke ka moka a sa dule lentraseng a dula ka dining room ge ba tlile ba tlo molliša ba mo kry-a dutše sofeng gwa be gwa fihla family ya botate mogolo ba bagolo ba re gomme o swantse o dula ka lentraseng e re ka kamoreng a bea ga mara o feleleditše a dutše gona ka kwa kamoreng a tikheletše a dutše a nana noši ka re ge ke re ke aya ke ilo mohlola o ba a ne a malume le yena o tla lehlalošetše gore e be ba dirang ka kua ka moreng yena le koko ka nako nna ke beng ke kokota ke nyaka go tseba gore go diragala eng ka kamoreng e feng ka mo go beng go ne le setopo sa ka mo gore ba na leng setopo sa tate mogolo o nyaka go mpotsa re setopo sa tate mogolo wa go sebe se se sa letelwa ke motho ka moka kamoreng se be se letetše ke koko a nnoši o ba dutše a nnoši go sena motho a nyakang go dula nae mo family kgaitšedi ya ka o nagana ka kgopolo ya gago o nagana gore ke eng ntwe e beng e dira gore koko a palele ke go dira dilo tše e leng gore bakgekolo le bomme ba bangwe ba di dira ka moka ge ba tlhokofaletšwe ke banna o nagana gore koko o be a hloma jwang go ya ka wena nna ka kgopolo ya ka ke no re go na le se se motšhumago go na le se a se tsebago se a bonang gore ga a ka dula mola letraseng napile go tlilo pala goba o ba tikemšitše gore ka moka ga rena re tloga mo gaufi le yena gore yena kgone o dira tše a beng a nyaka go di dira ka re bo go sena wa nyakang go mmatamela go bile le ditiragalo tša go tšhoša tše di seng tša tlwaelega ka lekgo la tatemogolo ago go a boa go a ba le ditiragalo tša go tšhoša tša go makatša tše di seng tša tlwaelega ka lekgo la mmangwane ago thobela pa nke o mpotše mo tate mogolo wa go o gotše e le tate e le mokgalabe wa ka gae goba go ne mo e leng gore mohlho mongwe mengwaga o ile ya sebe motho a phelang ka gae mohlho mongwe kore ke nyaka go kry-a gore tate mogolo ga senke e ba lekgolwa aowa pa tate mogolo e be e le mokereki o mogolo le lapa le la re dulang go lona ke lapa labo okay wa motshepa kokwago aowa wa o sa motshepe go ya le ka mokgo ke kwang ka gona le ka mokgo ke bonang ka gona a ke sana tshepo yena ke be ke motshepa ebile ke morata ke sanya ko kwa silo ge go diragale dilo tše be ke ilwa ke ra go kgonagale mama ka seng godiša go mmene latela bolela dilo tše le di bolela ke be ke ilwa mara ke a bona nako ntše ya leya dilo tša ka lena di a tswalega ke ya ka mo ba re ke leswisung ga ke ya ka mo ba re ke lesu ga ke re lena ke a tetebelela a ke na way forward nke o mpotše mo ge go ka diragala gore tšatši le lengwe o re o sepela wa kwa mabarebare a gore kokwago ke motho wa go kgwatha-kgwatha o tlo gana gore o tlo dumela aba ke tlo dumela o tlo dumela ke tlo dumela nakwela ke be ke gana ka re tsena kereke ke re tsena kereke ke be ke gana nnang ke re a e kgone re ntwa mohuto mara gone jwale o re o ka dumela gore ka nnete go jwalo nka dumela pa gore ka nnete go jwalo ka gore motho wa seleka le ka kerekeng wa mo kry-a jaanong le nna ne re magolo ra tsena kereke ka ga re tsena le nna ke tsena kereke mara ke a bona gore ntho e ke leng yona a se yena leng yona ka gore a go ne sa se dirang le family se ba kwanang ka sona se se botse lefatsheng le re phelang go lona kgaetšedi ka re ne ditumelo tša go fapa-fapana tše batho re te kgethelang tšona ka fase ga mabaka a a rileng a bophelo a o nagane gore lebaka la gore koko a se ka nyaka go dira dilo tšewe lena le be le nyaka go mo diriša dilo tše di leng kgatlhanong le tumelo a gage ge ba bagolo ba boletše ke nagana gore o swanetše go se dira ka bane mothola ke mogalaji wa gage ene rena re tseba gore ga o nyetšwe se sengwe le se sengwe se le gore o tlo se rwala mo magetleng a gago o tlo se rwala ge monna gago a hlokofetša ba ria sa gore o tlo se dira inama o swanetše gore o iname jale rena re tsebile ka morago gore awa mokgekolo o swantše gore go išiwe dikgomo ga gabo a ilo nyalwa
re thomo kgotsa jwale re le ba baka ditaba tše kana re tlo kgona ka setsong le ra di kgona dilo tše ene nna a re di tsebe le tlile pitšeng tše kgolo le tlile go Professor Moremi thušo ye e le tlišitše mo kapa mathata a le tlišitšego mo le be le duma o ka re le ka hwetša thušo ya mohutamang ne ke rata gore re ka hwetša thušo mabapi le bophelo ba rena le ka mola gae ka ba setse ba re šileng ka moka ga bona re tsebe gore ba robetše ka khutšo goba ba sa le mo nageng a re tsebe gore ba robetše ka khutšo na ka re ge re etswa ba re botša ka bona a ba soro ba le boroko le tate mogolo le yena o swantse gore a ye a latiwe ka kua mabitleng a tlišiwe ka gae a so tlišiwe ene tate mogolo ke motho le gore o ba šile dikgomo ka gae dikgomo tše 11 ka lehula gage o tsamaile dikgomo tše o hlokofetše ka mantaga ka la bobedi ba setse go namela dikgomo tše 3 mo trailereng di tsamaya dikgomo di rekišiwa di rekisha ke bo malome ba re tate mogolo ga ana society ka kua society go nyakega 8000 bianong go njwale ke bolela so a go sana le etewa a gona ke 3 years no a go sana le kgomo e 1 jwale nna putšisho ya ka ke tiputšisha ke no gore awa tate mogolo tšatši leng ga ka re fihlela go ba fihlela mo baneng a re go mmeso re tlo bona re itšeng ka re dilo di a shashara kana di ya pele a go se ka one nna ka ge ke thieletša lenanegole ke kgopele maele ke kgopele thušo gore ana kwa pele kwa re ka sethišu na re no dula ra di lebelela tša mohuto mare go senyegile ke kwele o bolela ka legola ngwana mmane o beane mengwe me kae 6 months o beane 6 months ke kwele o re be go sene society le mo phuthetše ka tsela mohutama le dirileng poloko ya ngwana o le e tsamaišitše jwa poloko la ngwana ile ya ba bohloko ka kudu papagwe ke yena a ileng a tswa a re ga boa swere lepokisi ba monokela ka mo lepokising re tša dikoloi ra roba dišangwana lepokisi la bahu go ba la go itirela e be ile lepokisi la bahu jwale o sola eng gona mo gore poloko e ka no be se ya tsamaya botse ka gore lepokisi le bile gona nna go ya ka nna ke tseba ka semola ga se tšane 6 months ke motho le goreng o swantse gore a ye ka mmushareng setse e le motho ke ka mokgo ke tsebang a go swane lo a belegilweng le kgono wo o swantse le fo mophutha a se ka dikelela ke letšatši ke a leboga kgaetšedi ya ka Professor nna ke feditše ngwaneshu ke a bona ge ke be re bolela fa o be o thala fawe ke nagana re o be o thala dintlha tše e leng gore wa di kwa gore tše tsona tše dinyaka nna ka sebele ka baka la gore jwale ke nako ngwaneshu ka no ba tšea ka fawe ke moka wa tšwela pele le bona a ke go leboge malome ka kapa felo fa ke ne le dintlha tše dintšhi tše ke nyakang gore ke tle ke arabe go tšona kgaetšedi ke mokwele kgaetšedi ga a hlalosa ga a konkoretše o wa bolela malome tše kgaetšedi a di bolelang wa rereša ke nnete wa rereša tate a re thome mathomong malome tate mogolo o bolaile keng e tla ba bothata tabe nka bolela maaka nka re ke a tseba a ke tsebe tate okay be no ba bolwetše kgaetšedi tate mogolo o bolaile keng nna ke tsebe ka re o thomile ka mokhuhlane ke tseba ile mokhuhlane se ne se moswere alright tate mogolo ba ne dikgomo a kere thobela ke eng se se rileng gore tate mogolo a hloke society nna nka le botša maaka ka gore ke ena le mma ba ne ba tepatelela society alright mo go tate mogolo o robetše ga a fetša go robala re ka se rekiše thoto ya mohu e le ge re tlo mophutha mohu ne babo batho ba bo santse ba tle ba bone gore ba ria jwang and then tša melato re tlo di rekiša tša tate mogolo re tlo di rekiša ka morago ga ge re šetse re dirile dihlobolo ra kgona go rekiša ra petšha melato mola le mola
ye nkgotsišang shi go tla jwang gore mokgekolo a gane go ilela mogalabi wa gage mabaka a lefileng ngwana e bile a mafe o rile ena kereka ga ga e modumelele gore a ka ilela kereka ga ga e modumelele gore a ka ilela yena o pheta ka sekereke ke nyaka go lemoša batho taba ye nngwe bohlokwa shi ge re bolela ka motho wa etšang tatemogolo wa gago tatemogolo wago a ka no ba tumelong ye e rileng eng mara ka gare ga ditumelo tše e leng gore o ka gare ga tšona ga se a swanela go lebala gore yena ke mohlobo mang ke tlo bea mohlala ka tumelo ya se-India batho ba lega ba lahle tumelo wa ga bo bona le ge ba ka tloga mafaseng a ka ntle batla ka mo o ka se bone ba boloka motho wa bona go swana le ka mo gore na re bolokang motho ene ke batho ba bang ba go bala bebele kudu mara ge go hlagile se se nyakegang ka sega bo bona ba ya go phutha motho ka sega bo bona a re tsene mo tabeng ya mathomo koko ga nne go ilela a gone molato shu ge re bolela ka legoga re thoma ka molete pele molete wa mohu yepwa re bitša motho re mmitšang gore ke rakgadi o tlo kgera molete pele batho ba ba bitšwang gore ke diphiri go ba telbi epa ga epe molete ntle le gore rakgadi a tle a kgere molete a bontšhe gore mo re tlo bea ngwana borena ya bobedi ge re bolela ka legoga re bolela ka legoga le re le yalang mohu le yalang ke malome legoga le lahlelo ka moleteng legoga le alwa ene le yala ke malome o re ge a le ala o re ke yalla motlogolo gore a kgone go robala ga botse o gare ga tumelo ga o gare ga tumelo o swanetse taba ye o e phete go bane se ga geno se rialo ge ile re malome ga a bohlokwa gona le ge lenyala le seke la mmitša ge ile re malome ga a bohlokwa ge ile re rakgadi ga a bohlokwa kudu mo tabeng ya motho e leng gore o robetše gona ge lenyala le seke la mmitša mo phateng ya ge motho a nyala ba re kgopela malome re kgopela rakgadi ntšhang malome le rakgadi moo gobane ga ba bohlokwa ke go botša bohlokwa ba malome ke go botša bohlokwa ba rakgadi re tsena tabeng shi ya kgomo ye e hlabiwang ka lehu mokgopa wola wa kgomo rubitša gore ke kobo ya mohu se ga borena ga se ne taba le mapokisa go tura re na le taba ya gore ge motho a robetše kudu ebile le mong wa lapa a bolokwe a potokwe ka mokgopa wola wa kgomo rubitša kobo ya mohu re tlhaba pudi re ebitša lekgeswa ge re boloka mogalabe dilo tše ka mokana ga tšona di ne le batho ba e leng gore ba na le toka ya gore ba ka go pheta seo ga se motho mang le mang a swanetšeng go pheta seo tumelo ke taba ye nngwe e thata kgaetšedi yaka ene e nyaka ge o tsena ka gare ga yona o ikwešiše gobane ga gone tumelo ye e ka fetolang segagabo motho modimo o re mo rapelang o tsebile gore ge rena re tla go hlolega ke morwaka o tla ba mopedi o swanetše go pheta sepedi sa gabo o tsebile gore o mongwe e tlo ba motsonga o swanetše go pheta setsonga sa gabo o tsebile gore o mongwe o tlo ba motebele o swanetše go pheta setebele sa gabo a gone mohu wa go swana le tatemogolo wa lena wa swanetšeng gore ga a bolokwa dilo tša gona di lahlelo ka mola o kare ka mola moleteng le lahlela ka gare ga dustbin ke yona ntho e le baketšeng gore ka morago ga lehu la tatemogolo go feta kgwedi tše fo go boe lehu le leng gape
gobane go bapadilwe ka tatemogolo mong wa motse. E re ko go tlhalosetse ge re bolela ka motho wa go hlomphega re bolela ka mohu. Babadi ba dipuka tše kgethwa ge ba bala puka e kgethwa mo la pukeng ya Genesis 50 e ba botša gabotse gore setopo sa motho se bohlokwa ga kakang. So why rena bahu ba gabe rena re swanetse gore ga ba hlokofetse re ba tshepiša ditumelo tša rena re se ra ba tshepiša gore re ba phethele ka mogose ga bo bona senyakang ka gona. Ge re bolela ka kilelo re bolela ka pelo. Mosadi wa ka o ke monyetšing ga ka hlokofala goba nna ka hlokofala senkilele nna ke le mo ke leng gona ke santse ke naganeng ka ena. Motho a hlokofaletsweng a beng a rata motho wa mmona. Motho a hlokofaletsweng a be a sa rate motho wa mmona. Tatemogolo wa lena ga a phetola dilo ga botse. Why ke re ga a phetola dilo ga botse? Malaong a le mmeileng gona a alla ke motho. Ge nkebe le bitla le se bohlokwa nkebe gona re sa beye maswika ka kua dirapeng re no tlogela mabitla la gwella. Ge nkebe mabitla se bohlokwa go bontšha gore ntwela ye ne le segopotšo gona nkebe re sene le di-conference tše di bang gona tše e leng gore re hlwa re di bona di ba gona tša dikereke tše di rileng re gopola segopotšo sa Jesu Kriste. Why le bitla la tatemogolo wa rena le swanetše letle le sokotšwe le fetošwe boralokelo le lahlele dilo jwale ka ge o ka re ke dilo tša go bapala. A se nnete tabe koko a e rileng ka ge malome a e hlatsela gore nnete o e dirile. Motho mogolo o kgona go dia phošo ene o swanetše go tseba diphošo tša gage ke phošo ya gage ya mathomo. Family e na le right ya go bolela nna nka se dumele motho a ria ngwana ge dilo tša go swana le tšeo. A ibile a ke tshepe gore motho a ka diria dilo tšeo a ria ngwana mma a moria tsona dilo tša mohuto a ke tshepe gore motho a ka moria. A ke bone re tla fetša ga botse le motho ka lebaka la gore dilo tšela go sa di tlo re tshwenya. Poloko ya tatemogolo wa go e fapane le batho ka moka ba ba leng ka kua dirapeng. Ya tatemogolo wa go ebile e nnoši ya go bontšha gore le epile molete wa go lahlela matlakala. Malome ke kwa sesi a bolela polelo mo a re o hweditše malome a ne le koko ile ba babedi ka kua ba beile go tatemogolo e be ile wena go ba beile malome o mongwe. E be ile nna Mhlomphegi. E be go riagalang hei gona ka mola ba khietše ka gona ke be ke dutše le yena le nna tše a di dirileng go tša bolela se ke re a ntshwara gabotse ka gona mokgwa a bolelang gore na o butše le box o rile ke le bule ka le bula napile a ke tsebe gore ba tšea eng a hlakanyaleng a motšhela ka tšona lo tšela a ba tšea le sekhurumelo se a khurumetša mo a se beya mo dimpeng. Mara ga botseng ke lempotše mo mokgekolo o ke ngaka aowa ke mo porofeta aowa o tsebela kae gore spritšhe petrole parafene di a gahlana and then ra thega stopo ebile yena a hlokofaletšwe. hei le nna sa le ka makala ebile ka be ka tšwela ka montle a e ka felelwa ke maatla wa bona go ne nto ngwe mokgekolo a iriago e sa sepele ga botse. tobela Mokgekolo o nyaditše ba gabo Mogalabe ke nnete o nyaditše bana ba Mogalabo. Mokgekolo dilo tša beng a di dira le mo file chance ntši ene ya gore motho a rie diphoso le di lebeletše. Go bohloko malome taba gore e tle ka ausuo a ne le 28 years a etla mo a tliša taba ye e leng gore nke be e tlišitše ke bakgekolo le Bagalabe ba gabo tate. Motho re bolelang ka yena o ne ba gabo ene ba e leng gore go nwela ge re bolela so ba re thieleditše. Motho a hlokofaletšweng
a na right ya go swara setlhare a ye go bereka stopo o e le go gore ke monna ga santse a emele banna furugo ge ba etla go mmulela ba re etla o tlo bone mogala wa gago la mafelelo yena go tlile buang gore a dule le stopo e le ba babedi bosigo ka moka be go riagalang fao bona wena go tsena go bulwa stopo go tshelwa dilo ka mogare ga stopo mogekolo ga a rietša nnete a re a swanela go e tšhaba re ise ka mo le ka mo gobane taba ye e bolela ke batho ba babedi e bone ke sese e bone ke wena nke be stopo se seswe ka gore o tšhela dilo tše di sa nyakegeng ka mogare ga lepokisi la stopo yena o na le kgang mohlomphego ka semotse se lone kore la gaga le phigišwa jale bothata ke bona boo potšišoši mogekolo ga a nnoši o ruta ke mang di tsona dilo tše tša gore stopo se berekwa ka petrole parafene spiriti dilo tše o di tšea kae ka gore yena o ka mo gae o ile a tswa dishopong ga go di reka ba re o romile bana ka tšetša dipetrole ke mmangwane ka tatemogolo o bane malome tšeo a ke di tsebe gore ke mara nna ke ile ka kry-a mapotlelo a madubula a mabedi ka fasa lentras ke re ka kolomaka malome mogekolo o rileng ka lehu la tatemogolo o a re bolelang ka ke tatemogolo wa ge mo go nna ke tate wa belegang nna ke papago ke tata ka o rileng mogekolo le ja a di dirileng a se ke di a ba tše botse gobane kore ga botse a di bolelege ga botse mara o right ka gore šetše re di bolela šidiwe kore ntho a e sala e dira kore mogala jwa gage ge nna ge ke tswa mo shareng ke be ke mo kgopela gore a tsene ka kamereng a ile o dula fase a letele mogala gobane motho ke mongwe a motse ene gore go be ka mokgo go na le ramogolo mongwe wa ka o mpoditša re monna o be strong o be le maatla o kgone go fenya motho ola ka gore se wena o tshwanetse gore o se bolele tshwanetse gore se kwagale ka kwa lapeng alright ka mokgwa a mphileng maele ka gona ka wa tšea ge re tswa mo re tswang gona re tšo lata mogala jo ke mo kry-ela dutse ka mo la dining room ka kgopela ramogolo ka reno ke kgopelo reno mogekolo a ye ka kamorong gobane tate a se mošimanyana ke lapa la tate le a tlo dula ka mo di-dining room ka ona mokgwa a riang ka gona ga e le gore a go jwala re tsene ka mo lapeng ba ya ba mo kgopela a tsena ge ka kua kamoreng a fihle a dula fase ke nako e le nna ke lokologa ra tsena le mogala jo ra mmeya ka mola kamoreng ya gage gwa ya ke nako e ya tsamaya okay e šetše ba bošego jwale o nnoši ka mola kamoreng boramogolo ba re ke dule le ena ra dula re le babedi ge re logo re dutse nako e ntše e tsamaya o no emela ke re o fakile dilo tša gona tše tša go like don't touch so wa e hlobola wa thoma jwale o tšea dikotlelo o hlakahlakanya dilo tše di mola nna ke dutse fase napile o re khia mola monyako o nna no bula le box le napile ka gwa ba jwalo o bula le box la mogala ba ga le wa awa ke nna o rile nna ke le bule ka le bule napile awa a pheta tša di phetago a buti o kompotse tobe ke tselena ditaelo tše mogekolo a di berekiša di tswa kae di kry-ilwe neng ka gore o robaletse o dutse ka mo gae ka mo hei e ba ye thata tabe ka gore le rena ya re makatša mara abuti wena o ile wa re go fetša go bula le box le mokgekolo a hlakantšha dilo tša gage banna motheeletši mogedi gae motho a hlokofaletšeng o thekga stopo sa mogalabo wa gage a se ngaka a se moruti a se moporofeta o thekga stopo sa mogalabo wa gage o reela ngwana wa gage o re bula mo ge ngwana a bula mo mme wa hlakantšha potšišo ya kaši motheeletši gae ke nyaka go bolela le baruti le dingaka le baporofeta ke bolela le beng ba motse ke nyaka le ntlhalosetše mo ana motho a hlokofaletšweng banna wa llela go mogatšage a ka ba le sebete sa go bona mogalabo wa gage le ka gare ga lepokisi na ke potšišo ya ka ya mathomo ya bobedi potšišo shi ana go a kgonagala gore motho wa ile go gore o hlokofaletšwe a dulele setopo le ngwana gage e le ba babedi na ke potšišo ya ka
abuti wa e ba leloko ba go tlogetse gore o dule le mokgekolo e le ba babedi be ba tseba gore mokgekolo o tlo la riang ao ba sa tsebene ka mogo tabe wena o ile wa e botsa mang abuti nna ke ile ka e botsa ramogolo ka mohlalosetša e le forogo kare a ebile be šetse re buile dirapeng a ke ra ba dule mo ba dula poleke kae ee jwale kare go na le ntho engwe e ntshware gabotse e diragetseng mabana bošego go diregile 1 2 3 jwale ke mohlalosetša a re ke re tla reng ka gore le bona ba mo tseba kore motho re bolelang ka ena a ke tsebe gore nka reng mara jwale ka gore motho re bolelang ka ena malome go bonala gore ke mmago o no re mara go mmona mara ka nnete tate di kuša bohloko ka gore ga e le ka mo go taba kore motho re bolelang ka ena kore mo ke tsamayang gona le nna ke re ke a nyakišiša gabotse a se motho a mpelegang ke gona re nyaka thušo re nyaka go tseba gore gabotse go reagalang ka molalapeng lela gobane magala jo o ile a robala a mpotša gore no man wena monamoro wa ke tšatši le lengwe o nkotše mokgekolo o dira le yena di-blood test and then ga ile gore mhlho mongwe o nyaka dipotšišo o botše yena a le šupa le re mo a re next jwale nna ke a makala ka re wa o kgetha nna gare ga bana ba ba rena ba gago ka moka yena a re no ka gore wena o nyaka o tseba gore mmago ke mang a no bolela ka ona mogong taba ye ya gore wena o be le dingwangwarego tša gore o a se yena mmago e tlile ka mokgwa mohutamang malome e tla tabe ebile le ne mmakaditše ka gore a ke re jwale re batho re a gola le rena mo o tsamayang gona mafilong kae o nyaka thušo ke fihla mola ke kwa tsona tše wa tseba malome ke nyaka go bolela lentšu le lengwe šili lona ge o ka bona ka ga genu ba boloka go fapana le batho ba ba lego mo nageng ya genu ka mokana ga yona o tseba gore go ne ntongwe e rong ka lapa la geno se ke se lemogileng jwale ka ngwana wa mo Afrika ke lemogile gore baswa ba bantši goba rena ma Afrika ba bantši re nyatša setšo sa segaga borena ene re tšea setšo sa segaga borena re bapala ka sona mo e lego gore re kgatlha batho ba e lego gore bontši ba bona ke batswantle setšo sa segaga borena re se gagabiša ka gare ga maraga a re sa se tlhokomela tate wa gago mo a robetše go gona a ka se robala ga botse ene mokgekolo mme o e lego gore o riile ditaba tše o be a se netoka ya go dira ntho a e dirileng sa mathomo mokhugo o mothega papa ga etša ola a ne le lena le bana ba gage le ne le right ya go tseba ntongwe le ngwe ye e diragalang mola go papa mama gago o dutse ka mogae potšišo ko gore ke mangwe yena a bolela le yena ka founu a mo fago ditaelo mogalabe o ba šwitše ba le ka mogae ditaelo tše e leng gore o phethetše tsona ka lehu mokgekolo o bantši a mo phethela ka nako a bašwa e be le yena o kry-a mo phethela ka mo ntlong o kry-a khile le mabati so ana gore batho ba se ka tsena ke re jwale ngwana ole o motlogolo wa ke ke yena e bile tše wa di tsebang goba nako e ntši be ke sa ba bone be ke sa phele mola go na le mo ke dulang gona nna gona mo ragileng go nko o iše ka mola kgaetše diaka mogalabe tate mogolo wago o thomile neng go phethelwa ditaelo gabotse ditaelo o be a sa phethwele o phethetšwe o ka re matšatšinyana gomme ke ge ke re thoma re miša ga doctor nna potšišwa ka ši ditaelo tše lena le beng le diphetha be le diphetha le koko di tšwa kae nna a gona taelo ke diphethileng le koko since tate mogola bajwa a ego kare nna ke be ke phela ke le mmereko mara be ke kgona gore ga ke tšhaiša ka moswane ke tepotse gore ka moswana ke tseng ke ya komisha docteng ke be ke lebeletšege ke mmona bošoma re kgone rawa o ka re go a oketšega nako ntšee mara bona kgaetšedi yaka o ra gore wena go ka tlhokofalela ke monna o ka ba le sebete sa go mo lebelela wa boa mo phethela ditaelo wa boa mo thekga ye jwale tabaši ya go makatša nna ke le moroka lešata le lebeng le le gona ka kua dirapeng e be e le lang
ka lehula tate mogolo wago? lešata le le gona ke gore kuku o be a gana malome a la legoga ka mola mabitleng, e be a gana gore tate mogolo a tsamaye le mokgopha wa gage ka mola mabitleng. Mokgopha re buile le ona ka gae. Mapele mokgopha o lebelele ya go wala le a tseba gore ke eng? Ke kobo pa. Ke kobo. Thobela. Kuku re wa ya gana e yalwa ga nenkane kuku yena a ka fenya bagalabe ba kgoro ka moka O ba fentse pa. nko e bušetse ka mo. Kore a šetse ke re ke a e tlhaloša Mhlomphegi ka mokgwa e leng ka gona motho ola kore dintwa tšeo ka mokgwa ba re ya ka gona o ba salole batho ka mokane o ba no baka le nna ka ge ke nna e leng gore ke morwa mogala jola wa mathomo a kere le ditaba di lebane le nna. Ntane borramogolo Ba gona ba ntse ba le gona ba no reng bona ba bona tše ka moka tše di diragala. ba no homola le nna ke bile ka re Norman ke a gopela hle gona ka kwa dirapeng ka re jwale gape motho o le mme ya mo ke tate wa ka jwale le rena ke tekwa jwang lena le ba bagolo le bona ngwetse ya bolena e dira tša mohuto jwale nna ke šetse ke kwa bohloko jwale. Ai nna mare borramogolo ke a ba sola. Borramogolo ke a ba sola, straight ke a ba sola. Ba mo tseba gore o ka se motse selo. Motho bona tate mogolo. Thobe. Wa bana ge re mo kgorong go swanetse go be le bagalabe. Ge mogekolo a etla ka ganya gage. Re monametša ka kolo ingwa ga ra shala re phetha setšo sa sega ga borena se se gahlang batho. A re tlo kwa ka motho motee ene a re tlo dumela motho motee a senya dilo and then tše ileng gore ka morago di tlo nyaka lena. Go ntse lo sentše dilo o na nnoši diphošollo ka mokana ga tšona di nyaka lena and then yena santše a tlogelo yena a dira diphoso a re a swanela gore mo familing re tšhabe motho motee ka lebaka la gore ba ruri ya phoso ka lebaka la gore ba rone kgang e ka se be lentšu la go tekemelela go motho. Ke nnete ke na le nnete a re borramogolo ge e le gore ke nnete ba thieleditše ye e riagetšego ke phoso and wena be ba se ba swanela go tlogela gore o emelele dilo tše o nonnoši o alla o phutha tate wa gago ge re motho ga a hlokofaletšwe re tsebiša meloko le metswalle re itsebišetša gore ba tle ba re thuše go phutha gobane nna re kwele bohloko so ge bona ba nyaka gore wena o diphuthe mola e le gore wena o ba biditše jwale ka borramogolo gore ba tle ba go bontšhe gore go riaga bjang ba emela thoko ba ra gore kore ka mokgwa ke lebeletseng ka gona kore le bona be ba senya gore go be le ditshele ka mokgwa ba tsebang ka gona ka gore be ile lehu ene go ka se tle go a fela gabotse ka mokgwa ba mo tsebang ka gona ka gore gape o ba elwa ka nnete kore le mogala jo o nametše le nna ka mogara hese yena ba re šetše morago ge re fihla kwa ga a fologa o jagela mo go nna gape o a jaga o re mona ke re dilo tše a di tsene ka mo ke re ke boletše le mogala jo ra bolela gore dilo tše a o di tsenye mo jwale nna ke tsebe gore jwang e re fa bothata ka gore re theletša lenane go le everyday mara ya re ja ntho gore mara re homotše a se lena le nnoši ke bahu ba bantši ba ba phethilweng ba se ba hlabelwa dilo tše re bolelang ka tšona o ka no ba tumelong e rileng mara se ke nyakang go go botša letšatši le etla le nako e etla dilo tše ka moka o seng wa di dira o tlo di dira o motho o mmolokang go ratile modimo gore e be mopedi ene ga a šala e ba mopedi go ra re o swanetše go phetha tša mapedi ge e ba mozulu o swanetše go phetha tša sezulu re bolela ka gore ditumelo tše di tlang di kry-a setšo se le gona and then re ka se kantshele dilo tša bagalabe o nkwa gabotse gore kry-e mogalaba mokgekolong batho ba kgona go lebereka ka motho ra no ba legang a le re isa diphoso and ge le dumela le le family o tlo di dira mara mokgekolo o ne morero o na le morero o mogolo kudu ene morero wa gage a o tlo fetša gabotse ye nngwe ba letabaši ya ka dirapeng ke a ekwa re tlo ilokiša mokgopha ge o bona kgaitšedi ba o wanega ka gae ke mokgopha o e leng gore mohu wa gona ka tšatši lela a hlokofala ka bago ba ditše ke koloi a thuntšhitšwe a hlabilwe ka thipa e le mong wa motse goba lehule e leng gore ga re le kwešiše ke la ka pela le e lego gore ge re etswa re le baka gae ba re le seke la tšholola madi ka lehu ka tšatši lela re hlobola re hlaba kgomo mokgopha gona re owa ka mohlareng mohu tlo re ga etla ka lapeng la ga ga etla go etela
mokgopha ola wa o kry-a ka gare ga lapa wa o apara mokgopha o hlabiwang ka letšatši la lehu o sepela le mong wa ona o ya mo a yago gona a re o tšee ra o beya ka gae ka lebaka la gore re o hlabile ke kobo ya gage o swanetše go sepela le ona ola ka lebaka la re šetse re bolokile re ka seye go epa molete ya lebitla re o beya mohlareng mo e leng gore re make sure gore le dimpia ga di o kry-e and then mokgopha ola o tlo boalla gona mola o ka sepela metsi e mentši o tlo o kry-a mekgopha e le mo godimo ga mohlare nto le ba e dirang a se boithomelo ba bona ke nto e dirileng ke botate mogolo khukhu wa bona ene ga a gona o mongwe wa ka tšhentšhang seo e lego gore se theile ke botate mogolo a fihla re nto re beng re e dira e rong a setšwa ga sa thia ke rena se beile ke botate mogolo ke setšo sa gale o nkwa ga botse a kere so taba ya tate re tlo e lokiša ga ene bothata taba shi le bolokile leseya le le nago le 6 months motho a nago le 6 months o na le birth certificate ya kere and then ge le na le nomoloka fela le sa ye go moriela death certificate and then le berekile jwang gona mo gaetšedi gape le ka se boloke motho la se ye go tsentšha motho ka dibukeng tša gore ga a sa le gona a kere motho ga a na le birth certificate gore a re santše a tla boa be le death certificate se gore re lesea le dibukeng goba ka kua di-computeng tša ka kua home affairs gore a re motho o sa phela awa ke nnete gore a gore o sa phela ka ona mokgoo ka gore a ke re wa le dipampiri tša e no bore fela ka molalapeng nna ke kile ka tswa le nna ke ntšha ke tsona tše tlhakatlhakano ye ka no re le nna gore ke sekabe ke tsene melatong mathata dipolelo ke no titulela kwa gole le nna ke tekerele pelekenyana ka ke dule gona mo jwale le gona o dule gabotse gobana wa tswa gae gabotse tshwantse gore dilo ke di thome fase gape jwale go ba bima mara ye ya ngwana ye kwa ke thata gobane gabotse go tlhoka kwano ka ntlong dilo tše ka moka kore a go tlhakane selo mhlompheni wa bona taba e ya ngwana nto mathomo ka gabe le nago go e ba le lehu a le tšo la go nyaka go tseba re lehu ile le tlile jwang le tliša keng anke gore ya sa mathomo ge lehu le ba gona re swanetše go le nyakišiša go bereka stopo a se go bereka letšwa ke go bereka gore mohu a e thobalele gabotse a se ka be go ba le se se mo tshwenyang ene ga re re lehu ga le gona empa ge motho a se a berekwa go moroba gore ba babe ba tšee moya wa gage ba o berekiša bošaedi e le ge e le gore ba nyaka go bona ba fetša ba ka molalapeng ka ona jwale lena tsebang gore taba kgolo ya gore dilo tša bolena di senyege go se ka ba le nto e lokang bothata bo bogolo ke lebaka la gore batho ba ba le berekile gore ge go e ba le lehu ka molagae le no dula ngaka e be mokgekolo nkwa gabotse ke bošaedi setopo sese le setšhetše ka petrole why le senke le mmotšiša koko gore wa ya tšhela setopo se ka petrole a ka se go arabene kore mo ebile o ba bogale and na o re wa tsenelela o no sega kore mara la tseba gore lena le right ya gore motho ga a dira dilo tša mokhuto le bitše maphodisa ba motšea tsamaya ene e wrong nto a e dirang because a bana mfoge re bolela ka ntho re bitšang gore ke setopo re bolela ka kotsi a se dilo ka moka tše di dumeletšeng go no dula mola godimo ga setopo e ka no ba mmage mara se a swanetšeng go se tseba ke gore ge e le gore o tlo tšwela pela ria dilo tša go swana le tše le family le motlogela le tlo ba le problem gone batho ba bangwe pa ge re le mo moyeng ga re a swanela go tšhaba go bolela gore motho o ne phoso mokgekolo go ya le ka tsela ye le bolelang o ne le phoso ene mokgekolo se ke nto e bontšhang gore ba feditše ka ena ba itirela boithatelo ba feditše ka ena le yena dilo tše gore re di a mokgatla wa e kere di a mokgatla ke na le nnete re nka se tlhokofalle ke mogalabe ka tlhokofalela ke ngwana ka tlhokofalela ke setlogolo nna ka no dula ka no re ke tla ba ngaka ka mogae wa o e ba ngaka ge batho ba tlhokofetse ya ka mogae wa o sa be ngaka ge batho ba phedile wa kgono ba alafa o ngake buang ya go alafa ditopo tša ka lapeng la gago go ne le se sengwe se sa sepeleng ga botse malome ka kapa a go fe yona mara nna ke a sola kudu ke tloga ke sola ene ngwana wa tlhokofetseng wa lesia ba swanetše go ya home affairs ba ye go botša ba home affairs gore ngwana ga a sa le gona
ba kgone go kry-a death certificate ya ngwano. And then ya bobedi family e swanetse go tswa e ye go nyaka go tseba re bakhuba le ba jile ke taelo tse di phethilweng mo godimo ga bakhuba a nna be ile ditaelo tsa maleba tse di ka phethiwang ka nako eo na ka gore ntwa mathomo nka se re ke tlhokofaletše ke ngwano nna ke maratang nna ka go reka petrole ka reka parafini ka reka matubula ka re ke reka eng ke di reka bang dilo tsene ke tseba buang gore motho o bolaile ke tsebela kae gore matubula a berekang ke sengaka ke tsebela kae gore petrole e bereka nna re tseba petrole e tšhelwa ka dikoloi tša petrole tša go tšhelwa godimo ga ditopo nna a re di tsebe a re di tsebe nna tšeo nna ke ngaka ya setšwa a ke e tsebe taba gore setopo se swanetše go tšhelwa ka petrole go nwa le setopo se re bolelang ka sona le ile ge le sentšha ka mojako sa wela fase nkebe se re ge se wa stuke gona mo be le tlo re le tšhaba mokgekolo gona mo maekarabelo a lena be le tlo re mokgekolo o ne kgang gona mo maekarabelo a family be ba tlo re nna re tla reng ka gore o ne kgang go na le dilo tše dingwe ge di direga ka mo gae jwale ka family ka bo malome ka bo ragadi re swanetse re tsebe gore ntho ngwe le ngwe e diragalang re tlo ba le maekarabelo a yona and maekarabelo a rena a e tlo ba gore nna re tla reng a se lebaka ntho eo ke na le nnete re ge nka re ke botsiša motho mogolo gore mola go diragalang a mpotša a re a nkaraba rena ke tla reng ke thoma go nyatša kgopolo wa gage a ka se nkarabe ka go rialo batho ba bagolo ba swanetse go emela ge re re o mogolo ema mo go nyakagang bogolo go a go ne ngwetši e ka fenyang ba ga bo mogalabe ngwetši ge e le re pallana le yona a e rwale dipeke ye gae o ra ge ngwetši ile so malome ka kapa ge ngwetši ile so no o hatla ka tše dibotso bana ba ga borena ba tla ba tšholo ka dipetrole ke ra re ge setopo sa bolena ge se ka swa le tlo reng la mathomo molete wa mogalabe wa tate wa gago o fetogile dustbin le latlhetše dilo 2 setopo sa bobedi se tšhetšwe ka diparafene le dipetrole sa boraro ke ngwana lesea o hlokofetše go nwa lebila ba tšeiwa go nwa lebila ba boloko gape mo go ne le gore motho ke mme maragane maekarabelo a gore a ka fa bana ba gage maele ye ke kotsi ye ge o ka tekry-a o ne le motswadi wa mokhuto ge o le ngwana tšea peke o tšee dilo tša gago sepele mo šuthelele ka ga gage go ne mo gongwe abuti ge re lefa maele re swanetse re lefe maele re lebeletše bophelo bo le leng ka gare ga bona ene re te tšea re te tsentšhe ka gare ga dieta tša lena re bone gore ge e šetše le nna ke le moroka nka phela ka mona magala ba gešo ga se phošo go tšea diaparo o tšee dilo tša gago yo go thoma bophelo boswa mo e leng gore o ka kgona go ba le khutso gona se se taba ya mokgekolo ga se phošo gore le mošutelele le ye go thoma bophelo bo boswa gona mo e leng gore le ka tla la kgona go ba le khutso gona ke lebeletše tabeng ya gore le tlo nyalwa ka le lengwe la matšatši lona lapa le go dula go mokgekolo a phelago a dikhiella a be a khiella le mogalabe a ba dule le stopo a nnoši le tlo nyalwa le tlo ba le banna ba tlo reng ge ba bona tšela di riega o ria phoso e te bogadi ba re yang o mo rutile mokgekolo dilo tše dingwe jwale ka batswadi ge re di dira re swanetse re gopolo re tšea maphelo a bana ba rena re a bea risking e kakang abuti jwale ka ge e le mmagwari ya dilo tše o swanetse go gopola gore o tlo ba le mosadi maekarabelo go mosadi le bana ba gago e ya go ba eng godimo ga dilo tše yena a di dirang gone ba le sa mathomo a o sa ne tshepa gore mothola ke mmago why o se ne tshepa ke lebaka la dilo tše a go dirišitšeng tšo sa mathomo lebelela gore family ya bolena gore e dirileng e ile re lena tsenang ka mola le dule le mogala bo a nnoši go ra gore family e nagana gore lena le ya tseba gore mogala bo le mo dirileng a se family tše kae tše e leng gore ga di tlhagetše ke lehu ba ka napa ba re wena dula le ngwana o la ka kua na nnoši wena dula le mogala bo la ka kua le ne le nnoši e riega jwang ntwa mokhutong mamago ga ana lerato mamago ga ana kwele bohloko a gone motho o ka reng o mmotšiša gore go riagalang setopo se le mo yena a sega o sega bjang nna rella ke eng e mokgatlang o ka kgatla ke gore ngwana ga go hlokofetse
o sa gaeng o kgatlisa batho ba ba leng mo gore wena ye o ibong o e nyaka o e phethile mama go a nekole bohloko ene ntwa e dirang ke a go botsa e ka no ba morapedi mara se a se rapellang le tlo se bona ene a se tlo bona ke lena le nnoši se tlo bona ke setšhaba ka mokana ga sona ntwa e dirang ke e kgolo kudu a go kgonagale gore papa go a ka moroballa mo a leng gona le rena banna a re reng ge re dutse le basadi ba rena malome ka kapa re kwa go le bose a re tlogeleng gore mogatšaka nna ge ke robetse o se ka ntirela kgomo nna mogatšaka dilo tse wa di kgonagale a re tlogeleng gore ka gare ga marato re tshepišaneng dilo tša go se kgonagale goba mogalabe ba motšhaba mosadi ao ba sa motšhabe ke a bona beno ba yona tlhompho fela e leng gona ka gore mogala se motho a o rata o bolela ba sa rata o bolela a ke botšiše potšišwa mafelelo ke neele malome ka kapa thobela wa ile sene society ka gae society be se le gona sa ena mogala a re ngwadišitše ka moka a ntša sepatela jwa le go a reega gore a tla a sware ke malwetšinyana mola le mola le mathatanyana a leng gona go ke a bona go shotanyana disente gore jwang a ke tsebe napile society se la be se le gona sa bouncer sa šalla morago ka 3 months yena a tlo hlokofala ga a fetšo hlokofala ke ba re botša tšona taba tša gore noman society 3 months se šaletše morago mengwage ka moka ba sepatela gore a go sa thuše jwale a šetše re bona bothataši bo botlhagile ya ba gona gore re nagane gore no re rekše dikgomo tše bane kgomo tše kae tše 11 le ra re le paletše ke go rekiša kgomo e tee la patelela society for 2 years ka moka bothata ko ra ka mola tlhakatlhakano e leng ka mola kore a ke tsebeng ka e hlaloša ka reng that's why re le mo le motlogolo wa ka re kgopela thušo le maele gore a e le ka mogo re tlo e bereka jwang ke tlo le thuša ba gešo malome ka kapa a ke go fe yona gannyane nko o ikwe le wena gore e sepela jwang ke a leboga moroka ke a leboga taba ya koko e tletše ka bošaedi lebaka la gore ke re taba ya koko e tletše ka bošaedi koko ditiro tša gage ge go hlagile mahu ga go ne lapa le di dirang kore e be e le ntwa mathomothomo fošo mo lefaseng ye yena a e dirang ka lapeng la gage ge go hlagile mahu tabeng ya setšo le tše dingwe tša ditumelo tše batho re dumelang go tšona ke nyaka go quote lengwalo mo go Johana 19 verse 40 yeo e rego ka lehu la morena Jesu ba ile ba fihla letšatši le šetše le diketše ka dinoko tšeo di lego di sa bitše kore tšeo di bitšago theko ya fase ga lekgolo ge e tšwela pele e re ba tšea mmele wa Jesu ba o phuthela ka mašela ba dira mokgwa ke nyaka re motheletša ekwe ga botse mo ba dira mokgwa wa sejuta wa go boloka mohu ke kgopela go e bušeletša ba tšea mmele wa morena Jesu ba o phuthela ka mašela ba dira mokgwa wa sejuta wa go boloka mohu lebaka la gore ba dire mokgwa wa sejuta e be e le lebaka la gore morena Jesu e be e le mojuta that is why ba senke ba berekiša segerika kapa se Israele kapa mokgwa wa batho ba bangwe ba beng ba le gona ka nako yeo empa ba šomišitšego mokgwa wa sejuta wa go boloka mohu ka baka la gore morena Jesu o be a swanetše a bolokwe ka segagabo jwele ka mang le mang o a swantšeng a bolokwe ka segagabo so kuku o dirile bošaedi ene ke nyaka go bontšha moroka gore taba ya se nnyane taba ye ke kgolo mo e leng gore ge e ka tsenelela ga botse kapa ge e ka ba gone ba ba itheleditšeng gone jwale ba ba kotwana ba dimentlele ba ba tlo ya toronkong ba ya yona le tlo ya toronkong le la tseba re why le ka se boloke motho a sene death certificate ke toronkong to eo number 2 go tlile jwang gore rangwane ya bona papa go ngwana ke rangwana go akere
wena ke sebare sa gago thobela a tle a swere lepokisi la bahu o tswa go le reka kae a ke re ganyane gobane tabe ya lepokisi e kile ya nkuša bohloko ganyane mohlomphegi ganyane o ka re sese ganyane o ka re o išaditše ganyane ka gore ye ke e tsebago ke ya gore lepokisi le tata go ngwana a ke re society a e gona and then a gona maatla a ba thuše ke motho yena o tsamaile ga a boa ke a bona ba rotšere dilo tše tša di-old drop a dira lepokisi le lenyana a le dira yena ke botšišitše potšišo a le dira yena a tla nala ke botšišitše potšišo ge se ya bolela ka taba lepokisi thobela gore e be e le lepokisi la maitirelo goba e be e le lepokisi la straight la bahuna ke la maitirelo le lapa ka mokgobe le nang dipekere kantse sese o ile ke la bahu ya nnete ke efeng mo go lena thoba lepokisi le la ka mokgola le leng ka gona ya ke lepokisi le swala le lepokisi street la bahu le la peeling a se casket lepokisi lele kore ke nyaka go kwešiša gore go ya ka mogole le boneng ka gona le ba babedi e be e le lepokisi le e leng gore motho a ka ba etswa go le reka mmušareng go ba le kokotetšo ka dihamola le dipekere go ya nneteng ka mokgola le lego ka gona nna ka mokgo ke le boneng ka mahlo ka gore nna ke senke ke batamele nna ne ke lebeletše mo curtain ke be ke tšhogile gore se re se dirang a se molaong right go lokile le ka no be le bone ka tsela tša go fapana ne mara ke nyaka go le botša gore ye ya gore o bolokilwe a sene death certificate ke phoso e kgolo kudu ene ebile e na le botoronko ka mogare ge e ka ba e be e le lepokisi la nnete la go tswa ka gare ga mmušara se ba re o tla ya toronkong le mmušara wa le rekileng go ona o tla ya toronkong lebaka ke gore ge o reka lepokisi la mohu o swanetše o ye maphodiseng go a kgonagala gore society se tlhokege mara death certificate e swantše e be gona goba go be le affidavit from the police station ye e bontšhang gore reka lepokisi la go boloka mohu ka fase ga mabaka a majwale le a majwale le a majwale le a majwale le a majwale so taba ya lena e ka kgega ka godimo mara ke nyaka go le lemoša gore go ne le bokotsi bo e neng le bona ene abuti ga se solution ga wa dia selo taba ya gore o tswe mo wena o beng o dula gona o re o tla go dula kae o te khutše eng gopola gore seriti sa ka molapeng la geno le ditiragalo tša ka molapeng la geno di go apere di sepela mo o sepelang gona ka mantšu a mangwe ira gore gona mathata wa tšhabileng kua ga geno le gona mo o dulang gona gone jwale a go apere a gona ke nnete tata ke ba le bothata batho ba ga bokoko ba kae like bana ba mmage ba a kere o koko ne batho ba gabo ba kae bona mokgekolo o re bolelang ka ena ya ba gabo ke tseba ba babedi ba re ke bommane ka mokgo be re tseba re ntse re gola ba babedi mara yo le o mongwe a hlokofala go a šala o motee o ke mo tsebang le yena ka lehu o bile a ba swa ba nyama gore jwale ga itsedi o bereka jwang ka mokgo e leng gore batho ba sa le gona yena jwale šetšatši ya di-emere a tšhela di-jas flute ka molako a dira mehlolo wa tseba ke tipotšiša gore koko o ne semelo sa se jwang sa go tšhaba ke family ya gabo ka moka ga yona sa go tšhaba ke family ya gabo monna gage ka moka ya go tšhaba ke bana ba gage ka moka empa ga go ne taba diphošo di diregile go ne nako nngwe ga go ne gore re ka boela morago ra ya go e topa mo e senyegileng gona moroka diphošo di diregile ngwanešu batho ba ba swanetše ba leke ka natla gore ba ye go cancela ngwana o a bolokilwego systemeng ya South Africa ya batho ba ba phelang le gopeleng maele ka boikokobetso le gopeleng tshwarelo gore e kgonagala jwang le ka e dira jwang gore ngwana wowe
le mo systeming ya batho ba ba phelang ba Afrika Borwa a tsebagale gore o hlokofetse and then tše dingwe tša gore go hlabilwe eng neng koko o dirileng mmereko wo swantšeng o dirwe ka patsela ye swantšeng e sepele ke ya gore go swantše go robatšwe bahuba ba hlokofale ka nnete le mo baleng ge e ka ba go ne le mo baleng le gona ko ba leng gona ba hlokofale ka nnete tše dingwe tše di swanetšeng di dirwe ke mebereko ya moroka ge nka tle ka re ke tlo tsena kudu mo go yona ke tlo shaetša jwale ka koko ke tlo ba le shaedi jwale ka koko jwale ga ke nyako ba le shaedi magagesho nna le koko a se rena dingaka ngaka ke moroka o tla tseba gore yena go tloga mo tabeng ya bahuba le diphošo tše di diregileng tša dilo tša go hlabiwa le tša go se hlabiwe di lokišega jwang ke nagana gore o na le maitemogelo kudu ao a tseneletšego go tseba gore ke thušo ye efeng ya swantšeng a lefe yona mabapi le tiragalo tša bahu ba e leng gore ba robetše empa go kwagala gore ga ba robala le ditiragalo tše di diregilego ka mahu a bona moroka e tšee o tla mpotša ge re swantše re ye megaleng a ke go leboge malome ka kapa sa mathomo mola go tate mogolo re swanetše go ya go nyaka go tseba re tate mogolo o jile ke eng one re swanetše go ya go nyaka go tseba re tate mogolo ba mmerekile kang gona e tšwa kae gona ntwe ba mo file go yona e be e le ya go dira eng ke ne go ganana le gore tumelo ya koko o re ga a ilele o ka se ilele maro phethela stopo ditaelo ke ganana le yona o ka se re wena ga o ilele mara wa dumela gore nna ke phethela stopo ditaelo gona mo we tumelo wa gagwe kae ya matumelong ye tee ge e le gore tumelo wa gagwe e re ga o ilele ya matumelong ye tee bitša baruti ba tla ba phethe ditaelo godimo ga stopo se wena o emele morago re hlomphe tumelo ya gago mo lefaseng mmereko wa rena ko go hlompha ditumelo tša rena mara ge o mongwe a tsena ka gare ga tumelo a boa le ka gare ga tumelo yeo a sa sepediše tumelo yeo ka nnete le ka tsela ye e tsebang ke mang le mang kudu tumelong ye e leng gore mo go yona re thoma go ganana le tumelo wa gage ke dumela gore go ne dikereke tša go fapana ene jale ka ngaka ya setšo ke tseba se sengwe le se sengwe sa kereke tše e le go gore di gona go na le dikereke tše batho ba sa ileleng re ka se ba gapeletše mara ge re bona motho a sa ileleng a šitše a thoma a swara taelo a thekga stopo go ra re gona o a re fora ene ka gore stopo seo se thekga ke yena go ra re o tumelong tše pedi ke kore o ka kerekeng ebile o a bua ka boyena ebile ke ngaka so go tate mogolo re ya go lebelela gore tate mogolo o jile keng re ya go lebelela gore tate mogolo re ka morobadiša jwang re ya go lebelela gore mmolai wa tate mogolo a ka riang ka yena a gone motho o swanetše go bolaya wa bolaelo legala mo lefaseng ene mohu o mongwe le o mongwe wa robetšeng wa seng a robala gabotse o ne le right ya go totoela ene ntle le gore a emele ke lena ba ka ga ya go no re yena a ka tekemela mo a leng gona ke tlo le thuša ka yona ya bobedi le robaletše ke kgaitšedi a kere re swanetše re ye go nyako tseba re why after 4 months ka gare ga lapa la gabo lena go tlile lehu go tseba mang gore ditaelo tša la koko a beng a di ria kua ba a ria letšwa go tseba mang ka gore taelo yeo a le tsebe gore e tšwa ga mang taelo yeo a e tsebege ke taelo e no tlang ye e le go gore a go no a tsebang gore e tšwa kae tlile jwang e tlilo riang gona wa e swanetše go fiwa papago jwale ge e le gore taelo la ke letšwa swanetše koko a re botse gore yena o a go le emiša jwang ya boraroši kgaitšedi a gone motho a nang le toka ya gore yena a ka tla kukile le box ka gae
a tla le swere a re ke tlo boloka ngwana motho o ka bo yena a ne right a go kuka le box a tla le swere so kole ye wa tleng a rwele le box leo a ine right ya go laisha le box la mohu mo wa le rekileng gona ga ka re botsa a ka ba kotsing ye kgolo le box la mohu le ne le right ya go rekisha ke ba mmushana ka lebaka la gore ba ne le koloi ya go nametša mapokisi ya bahu a go kgona ga le gore setopo se le mmushareng wa gore le ye go reka lepokisi kae kae le tla le lerwele ka vene ba re le ya go nokela setopo sa gabo lena kae kae ga e molaong to ebile ga e kgonege mo setopo se leng gona go tla tswa lepokisi ka fao le ya go dula fase la ria dipampiri la di isha ko home affairs ntwe ntla bang gore ge setopo se tlhokofetse ba se ya di-fingerprint go bontšha gore motho o ke nnete ga a sa le gona so mo go no nyaka gore re tle re thušane le ba mošate re ngwale di-affidavit go bontšhe gore nnete bohlatse ngwane ga a sa le gona lapa le la ga bolena go swanetse gore le tšewe re nyake go tseba gore na wa e koko a le so seo re swanetse go se tseba gore wa e koko a le so mokgekolo o ria ke eng gore a be so ka lebaka la re ge re ka se tsebe se se riang mokgekolo gore a rie dilo tše re tlo ba le problem abuti obe ke kgopela gore re fe batheeletše sebaka mo go batheeletše ke nyaka gore ba re arabe go tše re di boletšego mmogo le tabenši batheeletše number 1 koko ga nne go ilela koko o leteletše setopoane le morwa ge e le ba babedi koko o budišitše morwa lepokisi bošego koko a napa a hlakantšha dihlare o re ba apereng malome o ba apere tontaše ke eng tontaše o kubela e botse ela e apariwang ela ya Setebele ke e ratang ya jwale ka kua kubo nka re kubela ke e botse banna e go ka se dule setlhare mola ntwe leno ba kubo e nore dane go riagalang ka gare ga don't touch a e hlobola e bea kwa gakala ke nako a tlo thoma o tšea sekotlelo a hlakanya dilo tšea di hlakanyang na pile a re bula mo ya ka bula ebile a seke ke mmotšha gore wae a ke re wela o bula ke mogala jwa ga re bula o ka se tse gore o nyako ria ke nako ke mmona ria tsona tše tša mohutong ke bomang ba tswa go hlapiša mogala be mmušare ke nna o le 1 be ke na le boramogolo mara bona wa seke ba nilo ba be ba mfegeleditše fela a ba ria selo boramogolo awa boramogolo go ne ye ba e tsebang malome ka kapa wa bona boramogolo go ne le ye ba e tsebang gore mola re kgwathe selo mola re tlo go bala mola alright motheeletše re nyaka gore re arabe mo tabeng ya abuti wa go budišwa setopo bošego mmage a thega setopo sa papage ye ke taba ye mme a thega setopo sa mogalabo wa gage jwale furugu le hlobogile furugu re hlobogile sebata lepokisi be le bula ke mang le butše ke nna boramogolo ba emetše thoko tobela mama o emiša letsogo nna ke hlobogile setopo ge tatemogolo a fetša go tsena ba rile re tsene re mohloboge ya ba ge ke mohlobogile furugu nna ka bona selo ba ganne a se ke ba re bitša gore re tle re hloboge nna ke se bone setopo se sa tšo tsena malome le berekile wang o awa ke a bona yena motlogolo o ba se re ba biditše ramogolo ba biditše ka moka a re ka moka family le ba ratang gore o ka re ba ka mmona la mafelo le furugo ka moka moreng ke nna be ke mola ke le butše ge le box le ke a bona yena ke a bona ba sona mo gausi mara ka moka le bana ba rena awa ba mohlobogile tatemogolo wa bona mara ye makaditšeng jwale ya morodi a ke le yena a thoma right mara o ka ra se tatemogolo jwale ya mmakatša gona mo mara ka se itšele tlhogong a ke re jwale bana ke bana o no re kae ka gore nna ke tšo motšea kua ke motšereng gona ke yena o ngwano o ne mengwaga mekae
go jwa lone 24 years ka nako e tatemogolo a tlhokofala bane bokae ba na le 22 a ra se ena e le gore be le mogopile ka dilo mo mahlong aowa o ba sa gopiwane kore ke ga fetso motšhela ka lojela ke nako a re ke mo kolomake gore wa mo kolomaka wena thobela ya no wena o kolomakile dilo tše kore a ke re ba tšhela ka magare ga lepokisi e napile go ba le tše di tšhelang mohu mo mahlong a kere thobela jwale go ra gore abuti o boditswe gore aga nape o tloša-tloshe dilo tše di leng mo mahlong mo mohlomongwe e be e le gore ba le batlang go tlhoboga ba se ka di bona gore go diregileng goba a retse mara yena o ile ga di tšhela ka mola tše dingwe tša tšhela tate mo sefatlhegong and then abuti ya ba yena a di tlošago and then tentše tša lena a di tshwenya abuti hei nna ya ntshwenya ya ka ebile o ka relela digwego mehle jwala re kwane wena le mokgekolo le beileng kua stopong sa tate mogolago mo dimpeng ore o khurumeditše kang ka sona sekotlelo so ba se swere jwale gontšwa le teng ya gago šiwe ba relela digwego mapele sekotlelo se o se ribegile mo godimo ga mpa tša tate e napila se tloša ke re sa tloga napila wa a thinta gore di šwalane ga botsana ka molagara lona lepokisi leo mokgekolo mare ge re ka mo founela ka swara founu aowa a re tsebe le gore o kae no a o tse gore mmago o kae aowa mapele wa rra thobela ga geno go ne mang go njwane ke šile bana ba kgaitsedi kgaitsedi ko kwa go kae ba nka le botša maaka ke tsebe gore o kae o na le kgweditše pedi a tswile ka gae o ile ga e tswa re o ya kae se ka re botša gore ena ke tsogile froga se gona le lekgono le le lekgono le founetse meloko le metswalle go tšheka gore a gona mo go bona ke ba boditše ka moka ba ke kgonneng go ba botse ba ke ne nomorong tša bona awa a gona wa mpotšang gore o mo go yena and then le repotile missing person aowa eba moroko le rone nako ka ya se gona 2 months ke kgwedi ya bobedi mapele mokgekolo la mafelelo ge le mmona a le kae gae go ba le gae ka di 5 tša September ke robetše le yena na froge ke tsoga o ba se gona o pakile peke o ba tikemišetša gore wa sepele beke tše wena o di boneneng ge le robala goba o di boneneng dipeke ke bone ge setse ke tsoga ka moraga ge e botse go phuthulwe mpete ke bone ka mabidi a itšwa a traveling peke gore awa gore bat ke nna ne ke robetša ka kwa selo ke gotsitše le nna go kwa gwa ka bana le mengwaga mekae go njwale 67 less than 70 yeah. less than 70 Yeah, 67 gape ko kwa lena o timetse gape ko kwa go timetse a ke bone gore a ka timela he go ka yena aowa ke tse mara go timela ditiro tša gage aowa se a sewe ke go timela wa bona mokgekolo go nyaka gore le no bja senepe sa gage mo mafaratlhatlheng ka gore setšhaba se ya go gobala mo a yang gona le santse le no namola setšhaba ka gore mo a yang gona ka kapa setšhaba se ya go gobala le ka se sege ka kapane awa go sa ga kgaitsedi ya ka mola nna ke kgomotse prof mara gape ka kapa ke nnete ge e le gore o ile ka motho ko le dulang mara go nyaka ba re bontšhe senepe sa gage re kgone go tseba gore re dule kwa mana madula awa le gore prof ga se ga botse gore batho ba seke ba tseba re motho wa bo bona o ka yena ene koko ke motho mogolo a kere go nyaka gore a nyakiwe mo a leng gona le tsebeng gore na o gona o sa phela mo a leng gona o phedile ga botse na a kgone go boela ka gae ka gore nka se monyake awa gape ba le rena kua re monyake santse tšhaba se go bala ka kapa maya ene ke a go botsa ka kapa o ya go fitlhalele motho wa motšea mmea ka ga gage malome
gape koko go nyaka gore le ria senepe sa gage le sebeye mola re timeletse ke mokgekolo ka lebaka la gore mo a yang a kere batho ba mo tsebe ene o fihla di dire moloki tšhaba se go bala go bala tate jwale a re mmušeng ka gae dane re tsebeng gore o tla kry-a thušo a le ka gae ge e le gore o ngaka moruti o moporofeta mokgekolo o tlile ka peke kgolo ka mo tseba gore jwale mokgekolo bana ba gage ba monyaka mokgekolo ke bothata bo bogologologologologologologolo a re fe ba theeletše sebaka malome ka kang right motheletšo mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 fm re dutse fela metsotsong e lesomenne fela go itšwela go area lesomete gomme ka kapa ya radio re bolela ka mathata fa a e le gore a aparetše lapa le kidimakatšo lebaka la gore ke re kidimakatšo ke gore tše go kwagalago gore di diregile ka nnete ruri bontši di a re tlaba ka baka la gore re tlhagela ke mahu ga nke re di bona mahung a mantši stopo se letelwa ke bakgekolo ba family gomme ge e ka ba go ne le taelo yeo e swanetšego e dirwe ke mongaka kapa ke moporofeta ga e no ba motho o mo tee ka monwana o e le gore o tla dira dilo tše e leng gore ba bangwe ga ba tsebe gore na o tlo dira eng lebaka ke gore go ne le mathata a mantši fa koko o kwišitše bana ba gage bohloko koko o kwišitše ditlogolo tša gage bohloko ka jwale ga ba tsebe gore na o ka yena o ne 2 months a timeletše ebile ba bonagala kapa go kwagala ba se netaba gore koko o swanetše a hwetšagale kapa a ua na 064-858-2771 064-858-2771 go ba letlakaleng la WhatsApp line ya rena ya 064-858-2771 gore re kgone go kwa maikutlo a lena mabapi le se le se kwelego MCRS mo moyeng dumela tata ka kapana go le ra le phatla mošwa ke le di mediše ka mo le process le ba tšatši la lekgona nte nna ke tse bolelang go tshwana le ge lesogana la mathomo le kgonne ya maka maoto tšatšing la lekgono latelanya ka thuso go tloga tšatšing la lekgono a se ka tla sa kwa ka mmagadi a diphoso ka baka la gore go le wa mathomo entane ka mo lapeng o bona gore dilo di a senyega o bona gore mmago o tlile ka kgomo o tlo šaetša setso sa ka moo le o no motšea ka kgang wa mmeela kwa thoko ya gore ke lapa la gage ga e tlo bereka ka baka la gore go le jale mathata a swere ke bona ntate ka kapa le ntate moremi ka baka la gore ka mokgwa re kwan le taba ya gore lepokisi le wele ntate ba jere le mokgopola ba tlhabileng kgobo kgomo ya mogogo ba uša ka dirapeng ba be mokgekolo a re o bušetse morago ba santse gore ba no ria ka kgang go kaone ba motleme ka ropo mo pele ga batho ka baka la re ka sekwe nka se re ke ne le mme and then ke le moro wa mathomo mme a tlo ria diphoso ka kgorong ya ga phatlamošang ka re mme a tswele pele ka re nte e tloama bana ba go phatlamošang ka le rena bana ba barwa gona mo phatlho mošweu ke kgotsa gore rurina o hlokofaletše kore ke mogatšago motho o mo ratang o ka kgona go bula lepokisi la gage wa be wa re wena wa mothega no eo ga e kgonagale ande tsone dilo tše ba diriang ke tše o kry-ang le kgwete le tsamaya mo gare ga ditsela o kry-a go tletse mabotlele ba ita dipomo ba tšhela tsone dilo tše tša moto mara ka mo gare ga ditopo ga re tsebe gore ba e ria lebile e ria ke basadi na bona batho ba ba tsenang kereke ba swantse gore ba tsebe gore ke bona baruti ba ba file mosadi o ditaelo mosadi o nna ke tseba di thea ke banna and then o kgotse mo dikgoneng tša ditsela ba iteile mabotlele ba tlhakantšha tsona dilo tšeo jwale nna ya go mmakatša šiphahla a na mokgekolo ka lebaka la gore o re tumelong ye yena a le mo go yona ga a ilele ga ke ganane nayo vole potišoši a na banna mokgwana banna go a dumelega banna gore a rele morwa a re bula mo
gona yena le morwa ba letele setopo ile ba babedi ka gare ga kamora. Ntate Moremi le ntate ka kapa rena re goletse ka re ga dikreke go ile ka tla ka mmotsa ka kapa ka re nka buisha kwa bo George kwa ke re ke bina koša mara ka nako gore ke le bollo ke a le bollo go tša dina la tata mogolo ke boela kereke ke kwa mogela nako gore ke nyale lenyalo la setso ke apara yona mekgopela ka nyala lenyalo la setso ke ya se ga beso ene nako le gore o feditse ka se ga beso o ya kereke o ile wa mogela ke re ba ka se go raka ndane batho ba tsanang kereke yona e bala ka moka ka bona ba ile ndane ga se go ilela o tlo boela kereke ngaka ka baka la gore ga re ka tla tiletša ke kereke re tseba le history ka le ka tla lebella ka nako tsela tša go tšana sa re ba fihla mo ba ilwa le bo ntonye le bo Shaka Zulu kwa go sena le kereke mo South Africa re ka re bala history ya kwa go tloga mafelo ga re bolela ka history re bolela ka ntwe le gore Mandela o swere ngwaga mang a hlokofala ngwaga mang bana ba sa itlele ntwe mara go ga ba ka bula buka history ba tlo ile ke dilo tse be di riega kwa tingana a tlo bola Shaka Zulu a ba botsa gore fase le re tabela tsia ke sekolwana sa bosupa a era Mandela so kereke be se gona mo South Africa jale ka se kgone tlo tšhentšholla dilo tsela re se re dirie da re ratana tša tumelo ya kereke ke ya re rapele da moya rena le golo mara se gore o lahle se gabeng ge ngwana se dire ke miše komele ke tsena kereke ya miša lebollo ga fetse go bolla ke mo fa leina la tete mogolo wa go rena rakgadia ndane ke ya kerekeng o amogela ge e le gore mosadi ile go thaswa ba mphološa boruti mosadi a ka sentse re a fola thaswe ke boruti bola ba mphološe ke tsene kereke jale ka malema mara mosadi o tla ba fodile jale ke rata go botsa badiri ba lekgone gore ba re ile le phoso e kgolo thata go rekiša dikgomo ge mohu a hlokofetse re tšea dikoloi tša ga ke mo le bona re o bothelela dilo tša gage ka moka dikoloi kwa ditoropo re tlo di bea mo re mmolokane ga re tšea selo sa gage re a se rekiša jale tsela a bute e swantse re o iri ba tlo go tlhatlha kwa pele go tlo rekiwa pudi le reka kgomo ke pedi gore e teng lo begela mogala jola gore dilo tsela tša ga gore di rekisitseng cd gore le tle le kgone go kry-a bophelo a ke no felela mo ke šela ba bangwe badimo ba mpitsa kwa godimo ga thaba modimo lelaka o kwagetše o mošou le diatla o ba dumediše a re a leboga ntate phatla mohlaka 064 858 2771 064 8582771 ditaba ke tšona tše magagešo MCRS o mo moyeng thumela 06485827771 mmutse community radio lenanego ke pitšeng tše kgolo nna ke nna ka kapa MCRS Happy. ngwetša dipepe Le kae? re gona le kae Le prof ka mo. thobela Le re go re tsoga prof. a ba re o etla mogekolo ka moo ka dipeke Yo, a wa nna ra tsho. le tšhoga le ba fa maele a mohutamang A wa kapi gore wa itseng tse di regileng mokekolo wa toborosa. ke ra gona gore o a tobora go ya ka maikutlo a lena a re a lekwa maele ke a mafe A wa nna ke re wa tseba a ke tsebe gore ba nya ke boramogolo ba nne mo fatshe and then ba khone gore ba lokisele le yona taba e oh yeah ba fane maele ba lokisele taba e le ena mokekolo a nyakiwe nkore ke tla ba le ke na a dumella gore go hlabiwe mara a sena ke mokgala ja tsamaya ka kobo jaanong a ba dule mo fatshe ba nyake boramogolo borakgadi go nne mo fatshe go lokise tabe ene ke na le botsa gore ke e popota mara ka prof Moremi ikolo ka ditlo ba mo nneteng thi re a leboga ngwetša dipepe ka lebo hai tanke re lebogeng 0648582771 0648582771 23 minutes past 11 o'clock MCRS o mo moyeng dumela wa digwara le kae awa ke rena ba ga ke tipsene ka wena ke network wa ngfano a ganyane kwa gala ile a kgamakgametša sorry tisho ewa go apala 0648582771
0658582771 MCRS mo moyeng dumela Bona le kae? a re gona rra lena Re bolela tana mashogo ka Almas Drift D. ra go amogela daena Bana ba modimo ke ba kwela bohloko. Ka mogekula ba berekileng ka berekilego ka gona. Bona ba tshwanetse ba no lokisa ditaba tse tsa bona ba bitse boramogolo borangwane le bo malome ba ba beya fase and then ba ba botsa ditaba tse khwi ba di lokise mogekolo khwi yena ke ne le nnete ya gore le go tsewe ga ka molateng lewe o be nke se motho wa selo ka goreng boramogolo ba ka se emele thoko ge be le mogadi wa bona o le gale ba ntse ba kwana le yena ga botse le ba ntse ba tlo mmea fase and then ba mmotsa mabaka ga botse go rawa ge go le ka mokgwa go diriwa ka mokgwa nna le tseba ge setopo se le ka ntlong go dula bagekolo ka kwa setopong ba dula le yena mokgwana o ba dula le yena gona ka mo setopong mokgwana a dula noši ka mo setopong ga e kgonagale eo yena o dutse bjang ka kwa setopong a ba kgona go thega setopo e le mokgwana aowa jwale o se thegile shue dilo di a senyega maele ke a mafe bona ke sa bona ke gono bea botse bitsa boramogolo ba bea fase ba ba botsa mathata a bona ka mokgwa emeng ka gona ka ge bona šetse ba šetse le mathata yena a sepetša ro le ipeka a sepetse bona ba tshwanetse go botsa boramogolo ba dule le bona fase ande ba ba tlhalosetse ditaba tše gore nna bja le taba tše ge di le ka ona mokgo a re a tshwarega gabotse le mo maphelong and then bona ba tla wa fa maele mogekolo yena mo a ileng gona a tšhabileng a ileng gona ge e le gore a ya mo yena bentši a tseba gore o ya kae ge mogala jwa ga sa pele awa ba monyake ba mo kry-a a boega e kare kua ileng gona o ile o senya phela ga ta a tsedi ke motho gore ke motho wa mohutamang aga nna ke goba ka mokgoo ke nna taena mašego ka Almas Drift B ke le kwele kgaitsedi ya ka ka mo Almas Drift B 0648582771 26 minutes past 11 o'clock lenane go kipitseng tše kgolo nna ke morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman MCRS mo moyeng tumela re gona ra le ra le amogela maiti ya ke gona tela re kwa mara ke kwa ba kolo tšhabile ke ba moketsang ba bolela gore sekolo e le gore ba thega setopo se go a dinoši batho bao go sene motho a mo thuša gore gore go te tšhomi tša ge tše leng go dile tša molaela a berekejiwang gore re a ba loya so ba loya go rang gore bana bao ntho ba tshwanetseng go e dira ke gore ba nyake thuso e leng gore e ka ba dira gore ba te thege ka gobane seo ma ileng gore a ka ba ile mo tshomeng tšeo tša gae gomme ba tla koa ka bokgwele gore a wa nka ka e bona ka kapa okay ge ba buile ka mokgwa go sa loka e re tšea ditšedinga tsamai o ile bathong bao a bereka go le bona jwang ka re koko a bereki monna le ra mme re kwa botama ka mme re kwa bošeng o go ya ka lena koko wa tobora iya yeah and then a se ena noši go ne le maele a kry-ile ge a šalela thega setopo go direga dintsi go rang gore batho ba berekang le bona mo a leng go dula le go bona and a leng go bona ba ka batheletse seale mo a le bona ba ikwa gore diregang ya go rang gore bona ba tshwanetse gore bana bao ba phethege ka mokgwa e leng gore go tiile ka gobane ba ka tla ba kwa ka dipese ka mo bateng ba ka ba fetsa bana bao a sa be kere ka bana a gone bothata maiti ko go kwele wa rra ke le bogele kudu go tshwana le wena bošego male khona 0648582771 0648582771 MCRS o se moyeni ye tšhe Tobel le gae re gona ra le so ba ine ka mokgwa bona ra le amogela nna se baka janga mogekolo gore why a sa reporter on the spot na go mogekolo la re bula
gale kwa gale wa rra le re why mokgekolo a sa reporta eng mo go mang ke re magaja ke mororo why a sa reporta ba re ke magayo ba mo khekolo ma sa ya mo ku den a sa kana di ja ga tshela ka mo boxing wa re dira ba bamba dai espiri wa rra ga o kwa gale o a kgamakgametša ka ba ke re mo magayo wa pala 0648582771 0648582771 29 minutes past 11 o'clock MCRS mo moyeng dumela Babela ka khashong le kae a re gona rra lena na le bolela le mpudi madi ka lisaka rra le amogela kgaitsedi yaka khane mara kuku itirang kuku ja tshantse gape ya mohuta manjwale tate mogolo a robala ikwa ona ka mo wa tshabileng ka maro le dipek tate mogolo wa moloma wo tate mogolo le gona ko wa ya tate mogolo tlo no kra tate mogolo a mo emetse ka mo ke tinya gona ka mo wa ya o kuku ga botse o tshabile sepore sa tate mogolo kuku tshabile ba mita ka dikgatise se senyane tate mogolo o kwatile go kwata mpa e dileng a se yona o ya so nna ne ke re tate moremi le lena ka mo ka kapale ka ba thusha ba dire plana gore tate mogolo a roba difile o ya and then kuku ena ga tshabile ai ke bomo ka ne ma ya o ile o bomo ikwa neta a ska bomela ka molisa ka hle awa shwe wetla yo awa ha nya ki wa khwetile 06.5827771 re thušeng go hwetša koko magagesho ga re monyakele gore ka moo wa lesenyetša re no monyakela gore kuku timetše meloko le metswalle ya gage ya monyaka tlogolo sa gage se ya monyaka MCRS mo moyeng MCRS kagaba kunjani yes khona mahlangu kunjani professor nawe ngapha Hlangu professor into yamathomo nguwe ozohelebha abantu apho yeah and then ifoto nengabe i-police station eDelton abantwana abo abakhona lapho nomalume loyo nje bathatha ifoto bayise police station yeDelton nengabe that side then bamreport missing bayibiye ifoto yo then re tlo monyaka rena ka mare monyake ka le monyake ka moo wena bona ke fund bank ba nromele yona ke tlo mo reporta lost ba abantu vote and then home affairs yona sensory tsambike dipampiri tse ka motho a zuleng professor ugogo loyo question ya gago ya mathomo o botsisitse tswane latlhele phasi azile yeah kala aborangwane ba bhala ukwenzani ukuvula ibox benze ini uvulisa umntwana babatshaba yini babasiphile abantu abo basaba yini babayitseba aborangwane abanakohobala ke ya kushuthi bekhona into babayazi ukuthi professor abantu abo bazohelebha nguwe ngikuthemba ngithi no ngizobahelebha baba mahlangu ngehlangothini leyo home affairs ini ngikhona mina nefoto leyo ningisekulethele yona ize lapha ngitshela abantwana abo umntwana loyo lapho nomalume loyo no siyabonga sibancede baba mahlangu ubabukaka thina babantu thina yeah ngapha mthetho Dr. Jesse Moraka ngiwufuni batho bokubala ubuletha ke yeah sikuzwile babu mahlangu ngefalbanka ukuthi ngefalbanka umma animfuni 06.5827771 06.5827771 MCRS usemoyeni akwande ke kota mafatshe ka dikhudu ke re pšha diatla ke lo thuša lena ka moka boka kapa le bona bo Dr. Moremi ke re nke be le nkolobetša bagalabe ka moo le bagekolo ke ra bophahle ka leina la kakapa ka leina la pitšentše kgolo ka leina la MCRS o lebolela le yena ke Katlego kwa ga Mašego go tšwa ka mono fatong la Teresteng ka morago ga moago kgoparara ra go amogela wa rra bagalabe ka le kwa lehlatlhegile ge ile tša lekgono le dišita phahle go ahlola ya ke re le nna lekgono ke re hlenke ke keneng hei taba ke a ekwa ke itla ka mokgekolo hle ya mokgekolo
mokgekolo le nna ke re mokgekolo empa fela ke re ka goreng ke swere lena mahlako a matala ka mo pitšeng tše kgolo ke re hle e tlhatlegeng ke lebogile go kena ba ga Moremi thobela re tla e tlhatlega tate mogolo re ne le lena wa e tla be ya fetša iwe 064-858-2771 064-858-2771 MCRS o se moyeni a kwande thobela le kae re gona rale le bolela le Matshidiso Ramatsetse mo Libati re bolela le mang ka Libati Matshidiso Ramatsetse re a le amogela Matshidiso taba ya mokgekolo ka mo lapeng le go le boima jo bogolo ya jo e leng gore go a thabiša ka ba bona go Dr. Moremi le ba bang batho ba go thuša batho ba tsene ba kgopele go thuša lapeng ka gore mokgekolo yena ga botse go lebeletše e sa le setlogo sa gage a le gare ga ditiro tša gage tše ena di tsangana le no ka mo ke leng sefane sa gona ge e le motse nna ke le ngwana Ramatsetse ka Ramatsetse se ka gape fela o ne beng ba mogolo rapa e botagadi ba tshwantse gore nkabe le mathomo le ge Mokgalajo a tloga le bona ba tsemelele go boloka ngwana bo bona ka kgotso ka segaga bo bona ba se ke ba laola ke mokgekolo o ba tsebang gore ba motšere o tlile ka lapeng la bo bona jwale kgaetšedi ya ka o balaotše di fetile maele ke ya mafe mo go bona maele gore boramogolo tsenelelang le ageng motseng wa ngwana bo lena le thuše bana gore ba se ba tla ba na le madimabe ramogolo borakgadi bo mansenga le lelapa le ge e le gore be le tseba gore be le emela thoko ge ba re go hlapišiwa mobu be le emela thoko ge le dirang a ba buše dipelo ba boa gae ba ke bana gore jwale go tloga mo ke reng sepeleng re le batho ba go swana le bontate Moremi re yeng go bona re kwe gore e le madimabe mo lapeng ebile le monga ona o a tšhabetše ka gore o ka ratela e feng re le kwele kgaetšedi ya ka re le kwele ebile wa tseba le ya kgamakgametša ga gone molato felo re sa le go 064-858-2771 le lana go ke pitšeng tše kgolo tsamaya le Professor Moremi fa ngaka ya borona ya setšo nna ke nna ka kapa MCRS se moyeni MCRS ka mo ke a feta ka mo 064-858-2771 064-858-2771 24 minutes to 12 o'clock se se berekela ukuyisonga siyakhona MCRS usemoyeni kwande tatapa yebo rona le kae gona ntibedisitse le prof thobela le re gona le kae mogageshu na re gona Motswana le a kgamakgame le a katakata okay ke taba e tloga e sa kgatle ene sa kgatle mogepolo go rwala beke o ile o diša bona bahuba o ile o diša bahuba mo a ba beile go rialo a šadile ba tšhatša ka dipetrolo diparafini dilo mantše ekwa o ba tšetše rago ile o ba diša ai wena ke go tša nnete ka kapa motho o monna ko šoro o apere šoro bana beso ba leng ka moo a ba bofatseng e ngata e tsena kere ka nnete wa ba bitse borangwane boramogolo ba dule fase go tšhane ene ne ka tshepa le prof ga le teng tše ka moka tše ke metsi a mannyane tlo di lokiša ka nnete ke a leboga ka kapa ke Maila kere re a leboga Maila ke nagana gore Maila e be e le wa mafelelo warra nke o mpotše mo before lehu mebereko ye e beng e ba ka mogae kapa ye e bileng gona before mahu a le bolelang ka ona
family ya bo papago e be e tšea karolo ya mohutamang mo medirong ka moka ga yona ye e beng e ba ka mogae? Family ya botate go bolela nnete bona awa kore be ba sena bothata kore ga go ka ba le modiro ba swarišana go ba gabotse until mo e leng gore o tlo fihla le gore rangwane o mongwe wa ka ga le moša mogala jware wa fosa go na le mo ke tsamaileng gona and then ba re mpotsa gore motho o re dutseng le yena o tlo re fetša kana motho ba dutseng le yena ba ramang ba ira yena mogekolo. Oh, okay. Jwale ke a bona mogala jwa le šupa le re mo arawa man. E seng ka wa. Jwale rangwana re no rena re a thota. Re a subelela o tla šala o di bona. Ba fihla ba thota ba subelela. Ba ya pleke ka ika. Ye rileng. Ba šia rena mola re noši le mogala. Jwale go tlogele mo ya ke e thata le go a go sana modiro o diriwang ka mola. Kore nna ke tsebe a ba ete kore re no ba noši ke gona o bona re fihlile mo pitšeng tše kgolo re tlo kgopela maele le thušo gore a re sa tseba jwale. Prof wa ikwa gore a e thome mo mahumo taba e tswa kgole bona ka kapa kore borangwane ba rile mogala bo ke gale re mmotsa ebile motho o mo kereile gape ba thieleditše gomme ba le re bolela so ba kgotsa tše dintša tše di bolelwang mo ba thomo dikwa ramogolo o rile go mmotsa e le boa dirapeng gore gape mme o letšaria so a reng go wena ga go fetola o rile go a ra nkaraba a re le wene siena morwake wa motseba o gore o ka se tlo mmotsa selone ke a bona o dira tše ena di nyakago ka gore a ke re bjale ke mogala jwa o ka se mmotse selo ko mothata motholo gabotse mogekolo mmago o ne ditšhomi o ne ba gwera awa o phela nnoši gona ka mola jarateng kore ke no tseba no phela nnoši o a ka reng o etla ke wa e leng gore mohlomongwe o kereka nae mo kerekeng eo a itsena go yena mohlomongwe a tlo eta mara morago nyana no ba sa sa phela le motho a phela nnoši mmago a ka se dule ka molaga ya loka thobela wa bona ge motho a robetše a o tlo motlaiša go swana le ga a phela ke nnete motho ga a robetše mangelo ya gabo a thoma go kwata kudu ebile ga etla a ba botša dillo tše di tsebang ke yena ga e tira gore a pakepeke a sepele o a swa lapa le la ga a sa le kgona ke nnete potšišo eno ba e tee fela gore nna o a dula go le yena ga bua le ke mang ka mola lapeng mo aleng gona ka gore nto matho moši mogekolo ba nna ka se dula nnoši kgwedi ka moka ba mogekolo o pakile peke a tseba gore o leba kae kgaetšedi wena ke gale o dula ka kua gae ka gore ke motho wa kereke motso o bereka ke ba kereke goba ga o berekwe Thobela ka nako e tate mbola sa phela go be go bereka batho ba kereke ka ge ne ile moruto mogolo ka kereke mola tate mogolo a robalang a o berekwe motso all right o bana morago ga dilo tše di riagetšeng le hloka thušo mara e se lena le nnoši lena le bana ba bang ba leng gona ke rata gore ka gare ga dipolelo tše di boletšwe malome ka kapa re se ke ra lebala taba gore mogala bo o kgopela di-DNA tša gage le mmage warra ntle le taba ya gore mokgalabe o ile a re so go wena ntle le taba ya mokgalabe go ne nto e go belaetšang gore mokgekolo e ka no be se mmago ka ditiro tša gage ke go goleng go aka ke sa gola ke mmona ga hlaola dilo ka mokgwa ba dira ka gona go fihlela ke ntše ke gola ka ona mokgwa ke rile ke na le 16 years
ke tlo ba le morodi a kwa mathomo ya be na nrakang kwa gae a re tsamaya o bereka gore ngwana ga go tlo jang ya be go tsamayeng ga ka ke ile o bereka tšatli kwa dipolaseng kae jwang jwa ke ko leka go bona bophelo kore ke bontlabile mo mara ba batlang ka mo morago a ba botsiwa tšeone kore o ba tshwariwa softenyana wa bokae wena nka no re nna wa rra wa bokae ka ga gene 1 2 3 nna kwa bo 4 ba ba leng ka pele ga gago ba kae bona ba hlokofetse go hlokofetse abuti le mago sorry tobe go ndua le o mogolo ko wena o mogolo and then o shala ke ba ba kae ka morago ke shala ke ba babedi then ka gore motho kwa mo gare go ba go diregileng gore wa tseba malome ka kapa bekeng ya go feta ke bile le mme o mongwe mme wala re dutse a wara ka moka a tlilo consult a sa nyako mpotša nnete o mpoditše nnete ka morago ga nakonyane telele nnete e boima gore re ga se mmago ge nkebe re tata a se papago matšatšing a bolekgono ke bareka ka dilo tša go swana le tše wa bana motswadi ge e se mmago le ge e se papago go boima gore ba ka bolela o mongwe o lile ka meyogo ngwana o mmona gore ngwano aowa wo go yena gape o no bontšha gore wa papa ge ka ba lekgowa motswadi o la re aowa ke re ngwano ke moremi ka re mama nko bolele nnete a raba wo ke moremi ke moremi taba yela e tswa go tswa ka morago ga nako e telele ko go botsa taba ya maloba mo ka mantaga a ko go botsa taba ya gale lebaka la go swana le tsona tše ke gatlhana le ona batswadi ba swere diphiri ka magaeng mara wa bona ya mme e boimanyana a re ye di-DNA re bone mara a re ye warra go ya ka papa go ngwana gage wena mara o ngwana wa mmeola ke ra go ya ka papago o ngwana gage mara ga o ngwana wa mmeola why o se wa botsišiša papago gore o reng a bolela ka tsela yeo ke hlokile nako ke a bona gore ke mmuše gobane o ba tšheka mokgekolo a re a gona mo ke yang why o tlo botsa o bolele le bana dilo tša mohuto gore a re bona batho ba be ba boletše sephiri sa bona gore tla be ra go ra badimo a re ba botse selo batho ba o tlile le bana ba gago le na o nkreile le baka nna pile re ba godiša ke ntwe teng go ya ka maitemogelo kapa ka tsebo mmago ga e tla ka mogare ga lenyalo ka mo kgorong eke o tlile ka bana ba kae ba babedi and then wa mathomo ya ba wa latelang ko wena wa mathomo ya ba mago tlhokaina ya gwa tlanna mara still it doesn't make sense nna wa tseba e ke ileng ka gatlhana le yona malome ka kapa ya ngwana o ile go gore motho ga se mmage ene o tsebile maloba ke kreile ka lebaka la gore batho ba beele bana ba motho ba šiana ka 8 months ke re thoma re riang ngwana wa lla re mara motho o ka ra semago ra re okay a re boele morago mphendi ID tša lena ge re sepela re checka di-ID di re batho ba šiana ka 8 months then ge ba šiana ka 8 months ra thoma ra bitša motswadi ke mo motswadi ya go thoma go ntšha nnete gore aowa wena papago o bile le wena le mosadi tsoko mosadi wa robala ka napa ka go tšea o sa le monnyane ka napa ka goka ke go fepile le o mara sephiri se tswa ka morago ga 32 years
re kry-ile ka di-ID mara mokgekolo ka mokgo ba mo describang ka gona a nago le pelo e mpe kudu ka gona nke ba mmoditse man oh okay kgaitsedi ka showe michelle tsogom nna ke ile ka ya ka botiša ramogolo ya ka re ramogolo ka mola gae ka mola awa mokgekulela ga ntshware gabotse ya ebile ga ke na le thabofo yena ya tate mogolo a re ga mpotša yena a re ngwanaka gang tate mogolo gago a le gona ka kwa lapeng lele ke sheletša le yena yena re a tseba gore mogekolwe a se mmago o ile a tsamaiša ke yena mogekolwe yeah it makes sense now wa tseba re gora gore go ya ka mokgo ke ikwišang ka gona prof mmago o a kere a re nore ke mmage yena mokgekolo re bolang ka ena moki e sa le mmage mmago o tlile ka bana ba babedi and then mokgalabe a tla ka bana ba babedi e leng kwa awa kore ka mokgwa ileng ka gona mokgekolo ke ena a tlileng le bana ba babedi o kry-ile mogala jwa go mamaka re le gona le mmago o a napile ena a tloga mola a itla go a tswa mamaka mara ke nto ke e tlhalosang gore lena le tlile le papa lena o latla ke nto ke e tlhalosang a kere and then ba e dira sephiri sa mmago ba wa nnete and then ba kore ba gola ba godiša ba tseba mmago bona e le ola tate mogolo go a ileng a go botsa tabe o sa phela mara o godile thata jwale ga a godile jwale o tlo bolela nnete a kgole kudu alright ne selong sa se gole kudu prof nke o e apeshe ngwaneše go fetša go e apesha o ba fe di-phone number fawe ke moka re kgoneng go bona rena re ka sega ena ba theeletše kgole le kgausi ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago balli ba rena ba letšatši ba gešo thušo le tlo e kereya ke tlo lefa date ya di mopapa ke ba fa date ya di ke nana re tlo ba ile di 18 re tla be re bina senotlelo ga bo mpho kwa ga mampho ya tla be re bina senotlelo ka di 18 tša yona kgwedi e tla be ile ge re goroša mpho then ke tlo kgopela ba ka gae batle ke tšhaba go ba fa date ya beke ka lebaka la gore ke nyakwa go nyaka borra mogolo ke bolele le ba bangwe nke ba ye go botša badimo ba ga bo bona ba no ria bjala ba ka pijanyana ba go ya go phasa nke re ye go lokiša taba ye taba ga e nyake go welwa ka bogodimo e nyaka go tloga e lokišiwa ke nako e botse ya gore re ye meropeng re o nyaka le mokgekolo badimo ba re botse gore mokgekolo a ka ba le kae mara ka go tseba re bakgekolo ba thietša radio ba ka no bona go sa tsena a ba imese radione ba ka no bona go sa a tsena lena ka lebaka la gore bua le tlile mo ene o lokwile le hloka tšhireletšo se segolo ko go nyaka go tseba re mokgekolo tšeo di ria ka bomo goba o a dirišwa na re tlo le thuša dinomoro tša kua ga moremi di gona ba gešo tšeo ka di founelang tša 072 133 6761 072 133 6761 ke the right reverend ge o ne le bothata bo bonyakang pitša tše kgolo tša mo motse mo founele or le tša 079 170 9862 079 170 9862 ke nomoro tšaka goba ge o nyaka go buka o etswa go le founela dinomoro šidi tšona tša 060 959 03
03 060 959 0303 or o ka tsena mola letlakaleng la rena la Facebook o no re Dr. Moremi, and then wa tsena mola letlakaleng la rena o tlo le kry-a ba gešo le ne le balatedi ba e lego gore ba lata 141 ke lona la nnete lewe, and then wa bona mebereko ye re berekang ka mehla le ka matšatši a ke go leboga malome ka kapa ke lebogele ba thieletši, ke lebogele bohle ba e leng gore ba lekile go tsena ba berekile mmereko mogolo ba le ba rena ba letšatši ka moka ba šomi mmogo ba re šomang le bona bo malefo abuti Kenny bo abuti Lucky bo moruti ya rena malefo ba nna re a leboga mmogo le mogala ba rena wa phelang a re thegile e lego malome ka kapa le ntate Mbewe re a leboga. Ka nnete Professor Moremi a re a leboga bana bešo modimo o tla dia mosa modimo o tla dira mogau. Nomoro tše dingwe tša ka mo pitšeng tše kgolo tša ka mo Motse Community Radio ke 066 0703413066 07034130 go tšwa go nna ke le morwa motšha Maubane re kopana ka Mokibelo lenanegong la tša meletlo from 6 to 9 o'clock ge e le ga jwa le gona ke tšwele twede.